said they are racing. Okay. Eti manemra se mu pia. Do ani e pie fa dia se mu pia. E dia de e fa na moko e club. E fa na moko ade na moko yo. Everyone say e friend be blue garden. You can call that now for me. Mo dia moko ye dan. Your kwa everyone say e door something. Me now for so be on boy. And I mention me bia na me won yin. Me say that ni see baby ha say so me no what na me chime ho. And the two be man as me say okona yes akwa na atumo fu na fa ko je baby for me bi Now say na be ma woni be ma we say no bi say na akwa say payment say pay now for so bia na boy and say oh boy na baba no mo me na on sanche so bia must be issue by ade na jojo na for boys me no ja o sa na say ya ba bi o ji wada for bia boy na na bia boy e be bi ka gan say so na che e ko gan say ya na be be for the chief afia ko ye boy ye me na me na feeling che sa no force enti wo si so wa fa mema bese na no ma twempra mi si so de na mi so be ma te wani be fi ye ya ye mpie ye nkoma ye ne boys because what you say about ko fi si ko fo di mi si so mema me fa na me boy ne fa na ase e mema dodo say no wa fa mema be mi sape me na se ma be na ujide na wo ma say na o me ba ko no wo ma say mo ye ni menya yan bia menya support we na as awo kire am say me kokotran e say problem na esome na me fi say me brain na dim sabe na bisa ko so e dim sabe ka nti boy de ga me no ha me pa evident nti woni ko fi wo ye che no woni mema o ma me nsaka ho na ko fi wo be hu na o be first me to e bi Desmond anything na de no to Desmond enti Desmond okay enti Desmond ena o ba do to so friends pa kwesi ena wan bi no ena mafia na pa kwesi na free papa ba ko no papa ko ena se bi ese meka Kofi Carbon na meka this one no na meka ema ni mienu no kura ka onsa na men omo ye miensa na chief no mo bobo de o so so ade mema miensa chief no de me wona na decision ni na me wo dan kwa me aba ya nti me bi a onna me bi kan net na so kwa no sa sa no na mi strength no na mi show sa ni na se what boy ka sentiment ni bi se me net 32 years 32 years okay nti what we repair ini bi cocaine tramol omo fi o mo ya mo so ti ya kasa omo fi o sa do mi fi ni bi o boy the fi is the fi o de bi dia bi o nti omo no obi ba say fi o de na bi o de no mi o kwa ho ni o mo se carbon fi o no ba lu ba o ni na obi di metem tim ko shim sika no fi o ni nti ma me kwa me su kwa se obi di bupia ma bra ma mi bi sa o mo ye na fofo no anye bia se yenko bosun we wonko je adro bi ne ye we ye rewramu woni na fofo no ekokọ ba bi sa to na mfesem de na afọ de de ko bosun so na mfa me no di agro o de ni de ni se bi afa be ma wo nyinse na bia ne boy ni nti we no na ne papa da be tu menim ese wadan fa ne na mim se ne nkasa na boy akofa no ku school ti nya me mi chef ada nse de bi se me pa menim pa na ababa pa be je se di ene me bi me inti no me ko ba no so inti na boy me ko re ba an kan je ne so ma me ya le dia ka me pion ko bi aka me se dem sa bi inti ne fa bantima ya fa wa bena bantima obi a is di agbo obi a o guy ni se e de frey ti we as e bantima we so as aba fresh we as zidi we as ablan wa ni e so obi a o di as e di atoto e ho Idiago. Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eso ano so eguso awutie no enne ye dwada ensam no ano soso prenaso ya Akoma mu nsam abedwafo Maa Akos enne imagye dwa na me de ebramo ewo ba bibia da wo tokroncho no enne mantwa bia wo mbia no onua
me de eto enu nti won so so me mu na che se ene dwumadie yentumi eni na enkonkan pa nti join me se sia wo betumi ahwe ewo Kings TV edem Osei Chrome TV edem Onua TV edem Odo TV edem TV me madam enya sarketo kra na je se ye ba ye Facebook page won so a eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM we like a page no na weja wo comment ewo ho na fe wa share ede amayen ye bebo abaso said ye tie bia na YouTube ne de eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM one word ebom Akoma 879 FM fani na bomba ko sa kraya won ma twra fe no osu atwro no wo se sentence ni na on tetinta mo ba ko say ya na ye YouTube no eti Akoma 879 FM wo benya ye anu ti pomode a na ka ye ho ene awie Joseph Fashion asiesie me wono ena che pamatade ehye me adwuada edikosifia da Joseph Fashion wo bom so woni mitimi da sports no ene di hwe ne mu style bi na ye ofe me pa chawo eye twa na efa WhatsApp Josephine wo besom na se do besi apam no wo bepam amana ye fem ko achende na woni ya no akopam na hye na ye ofe no wo style bi na se me hye na eye ofa twa na yemfama Josie na ompam bi emfama o Fred Josephine and Joseph Fashion was 0243 433 465 0243 433 465 abuafo ni won liver Syria maize Tom Brown papa ka bia takum emema no mu a wonum gina won naso ye time help almost onum bi malaria beko ATL de entoma panie so ena piwak yani the 3P garlic aba mesawa da pebinom Pedro we bi achi kwan nenom 21st kan kinie ene asiatica expert ba me ho miesi na chese Dr. Bano no ba center bomadi an eko enompeli kasemu ayaresemu expert ene wonom ya ba fie ha dia na chese akomemu nsem dwumadie no ye dia hyehyɛ so ye dia tatemu ya boademu enu ntini na wo bomadi an ka ye ho sabrei ye fetch medie no emro na yenko yenchi kakra na yenhwe na watwi ne na watwi atwa mu no program ahodo ya ye no anamontu a yetu ede afa ho emoa ye de ebo womo eba ye no na gwa gogo Marco memo akwaba ye na Pastor Julius papa memo akwaba Ejosuma yo ekria Marco my update ni bi na ye hunu ni a ekoso Marco ye kodia ne ye ko Mercy de na wodie eyi pie ye no Mercy se ye beka ya oba na wodie eyi epie ye ai na ka me pamocho mo mfa ntoso kakra ma ye Mercy ya hwefo ye tiefo mo kai oba na wodie epie ba ye no okuntunu wa na epie oda wa na epie na wodie no ye di hu djuma na ya ma na firi baabia na okọ hospital no efise ho ye nhu nioma yie ewo ho enti ya ma na kọ Accra kwa Lebu akesie ni mu a ene ye se doctor emomode na onhwe ne maye enti doctor se na wodie no wa ye hu ama ohia moja ewo ni nipaduam ansa na wa ye operation no na wodie na epie enti eyese wode ka wa bi hye ho 2 weeks ansa na wa hu nse ni moja na ye ne lab so ye ansa na wa ye operation na ye dey e de amaye enti Marco enu hu djuma na ye gusu aye die enti ye tuatua saa nyoma ni nyina ho ye tiefu ada Roma ni ahwefu ada Roma ye tuatua ni nyina ye gusu asese Mercy wo kwa ye bo ne ho ban a doctor fo so hwehwe ni mpomuden na ya boa se be ya na wodie na apie no ye betumi aye operation amani nyina ye dey afiri ho enti saa na eho no akwa akosie na yakọ mata konongo de osi okọ abrochire ba ya na Saudi ba ya na obenya abrantie bi kwaku oben ama na danfo na introduce ma no a nana ya ebe fa no efa ni sika kan ho no obedi na kwaku oben edi ne bo hye so wa ya ade kwaku oben se sika no wa chance a o tua na wodi bi aba
sika ni na 1008 wodi biaba ye gusu a o see next month so o sa de baba ba dey e baba ba be ka ho eti mata obia ase na ni no akeka ko mu ne fefefe no kokko kama no de akwa akosi ai woni be ma ne da plan ni say o ma ni tu free mu no ne family planning ni say wono de obema na tu afiri say be ya onye mu no mata ono so e de ndi akosi ni no kwaku obenya ya de wadi wo tu scam na me sha na make Pastor Julius mama update aka ho am say update ho say Collins ya emi Collins ata blay oh the abante na oba ha no ofin kan suhu oba ha no se ne be ma aye kete wone to ya ye no ne be ma aye kete o se wone oba bi hia wie ya enu achi one no de nyina o so ka chen se men ko no just o twifa mu o wie enu achi no ne be ma aye kete no achi ni abobena bia still na no emfa a wo de ba ha nyame ado ba ha no ko ni ya the numbers to drama aboafo be herbalist for free a doctor for free a so for deep for free ma nyame adom ya nya obi o so betima hwe na maye nti me Collins akasa se onko back to ntan omo aho sika kaka na didie mu ne nyoma kaka obetumi aye na dwawem ni ade na yempe sa yemfa ne nkoma man no na ontuni emoa no na obo ne wie na se ne be ma na sa ba ya si atiefo aso ho ye be sai de ho emu aye ne de ebesi bia no abram ye dinyame di se papa ye nya ne de obetumi aboa Collins ama ne be ma no assign aye be ma mu ma fenso yenu abastela mafua Salamafo so finkan sa na ba ye ono so na ba ya say atiefo be kaya na ono so issue na spiritual issues kakra wa resemu just enioma bebre ko so one ni kunu abrabo mu one na busua mu ensem bebre o kaya na fa ahohu mu finally akra no one na tie akra no just enioma bebre ko so na abrabo mu no ono so nyame adom ye fefet aboafo sa ma nyame ye nya asofo a ene adi form so betimi aboa yen aye enu ene ade ama Stella ama wanya na hoto nti ono so sade be ya e ma nya putupunti ya ka chen se onko boa homra na de obeda ni bibia de ya making available oba ya me de ne kohye odifo ne nsa na wahwe no ama bibia aya asomdwe nti akoma mu sematiefo de be si wachire bia no ye nsi maso e ho ye de ho mu aya ne bibia bebre nyame enshamo papa Pastor Julius ne akua nyame enshamo ewo update a mode amaye program ya no sede esi ekro afei yemre fie he na yane yenua ba bia yensaka no eni enkomo ene awie asam no ahumete enuntika ye ho mesawada eya shema ye fans of Akoma mu nsam aduana baka ho ceasefire bibia anya boko operation ne so enunti etode bia sa na eba yasemwada fans of Akoma mu nsam Maa Akos great family wonum nyina abwade mu nyame enshamo ne momua ene mochitai obapa pokua ekuya pokua mami pokua na pom te sen nyame adom me hoye tutum se wio awia yi ye nyina ya bwade mu etiefo se wonum etio mami Akoma FM me dey pokua na me ware be ma bi efe ne kwaku mensa ote Antoa club na mami me ne be ma ne kuta nkola 9 asekire mo nsem na emu aye den pa wajan nkola ne nyina bo me so a me na me hwe nkola no ma se me so menti apo me yare menti apo se doctor class ma me nya adwuma bio enso nkola won fi won ukoka eye ntokwa so oto me ho na me so me keka ma adwen so kire ne ni na ade ba ko won kura ya ne se me ne ba ya panyini onya 14 years ma akwa no hwe na ye nhwe ne ho fere ne ho nwi pa enso akwa se adwama mu contact na akwa wanya enam se Citizen Foundation ne nya papenti no akwa na adwama ho nko a se me nya sure se kura se kufu ado kura mpo no ogya no hoto kura me ba ne betini ni nada efi se the way akwa no si eye no enna me friend busa na se Mary se de wo ye wa blabo na eye se wi asem ne ekunkum ni pa ye o wase man ti wugidi se me ye betimi akumi ana ma me yam hyehye me ma akola no se akwa me ansa so wa me nchen so ma be ma yin fi wo mo omade diem busu me mienu nie enkran ko school da ma mintimi anso ye ble na me se de ombedi ntini waso ne ma no na me de kwa achima anso ye se ma me kwa achima enne me ba se obi kura anso me mu amma akwa so kwan ya ankaka akola abo me na mama ya mle mitimi nya adwuma sesei obi na anso me mu na wo hwe me kakra be ma ni timi ka kire me se nipa na waso me mu no
so ka se oni sika ko de ba ma me dia ma kra to aduane dia me mo ne mirim na me sika to aduane ma ono ne mani na so bi so abodwe se abodwe se wai na so bi so ma ase wan ka ho a me je ma mo na wai ma me se kwa be ma ne de me fa so no wo se me de ne ko ba bia ni ho no mo a ya de ne ko e be china to mo kra on fa ho na de se obe fi nkra no woni bi na ba ko ode me baba ya na wanya 14 years ne ko ni sister ho ewo Melcro afrancho Melcro ha na ni sister ne yare wo ko no wan bom amane na so ode akra ne ko e no me kura akra me sister akra ne ko pe na ma de nyame ase se ni sister no na won ye nipa won me ye fine pa etinam nim se akra ne ko pe ho ne de bibia to betwa na akra ne ko duru ho no wo se ne so na won ne ko tan wo yare akra no so antimi antena na mse soro abasoro ntino me kura won ntimi ne ntena na wan no betimi ne na atena e se wo se me hye ne so me ma ne point pie enti wo firi ne so an honom aba ofiri ne so an ho ba ya ne papa se akwa na antena ne so awo ne de se ne sika pa de ne sika pa de akwa ne ni biemu da enti wono no mo kwa akotena ne nua ba ne nche akwa akosum ne nua ba no na ne nua ba ne honom de obenya aduane adi nti wono wonya adwuma biemu no de ahwenkola no to be kwa akotena ne nua ba ne ho akosum ne nua ba ne nya aduane adi se mame chese produa na otim no metina kwa ma hyada ne obi ankodo ubadi se me no obi anya kasakasa na yese be ma ne huntia ebisa me ne kwakwa obi nti dia me ne ekono ase na be omufo be ma ne so eso se ntimi ma se menya be ma ne na da ene na wo na nokra ne nyame anim menya be ma pa ma ne hwe nkura ne bi ma me abla se me tuwe me yare pa me ntimi nya adwuma se bosun de no ni ma me ma ko su da ketwa kwa wo kwa sesi akwa wanya sesi me no ka se ma ko Friday me fra o me ka cho sa akwa na yare de se me ba kwa yare de ameja na ho de aba me fra be ma na se mi nti won tofo dina damfo a me fra sini so ma me nya be ma ne kazan otimi ka kire boy ne se me fra ma won peke Akoma asayama ama the same kran wa na adwin se on fin kran wa ja bibia abo me so ama se ti ametia no me te se me fa ne se nkran papa ewu sa ne meka no abla papa wo ho no ma wo so le oto aduane di me nansa na me ne nkran ga se ma me papa tiri ko tiri sister ma pa ko to fufu kituwa bi wo agina mgusu bebre me te sa na papa ye o me se ane ana me sinya me bebusa ne pa nkran no mu ko hu papa we sa aya na metimi ma nkran ne ko bi a me niska ma ka so mo nko me ho mfa me to mo nko jiska e wo papa no ho mfa mra omukwa papa na timi mu di bia 4 days so ono so ni skirt mu 4 days na nkra na di bia 4 days ansa na nkra no aba na me yare da hospital na papa no maka cha o me yare me ko hospital timi ma nkra na ba bia na metia so ye new site enti obi a ni fie ho a obahwe nkra na nti omra na mfi hospital na se me ba me friend no ma nkra na ba ya kwa ya na yakwaje me to hospital me da ho 3 days na ba me na tinya fra me phone so enna me kwa na ya je me to na de chinya no si ebe yi mi so anyimi o ho de menim je se doctor na asem no afra ma homachi 4 o'clock say doctor ne sesai ye be yi mi ana nsimi ntimu nchire o doctor ne nyama what is ye yi wa afra me na me ma nkura ne mla ana me asamba na woken was me da hospital no me sa se de hu siti da bi was ye yi wa afra na ma nkura no me ma wo momla nche so yare no wo ma nkura ne ko ne ho e ma nkura ne ko ne ho no ne ho mete ana ja sometimes me ka say no awari oba bia ona enti according to say be ma ne be ma me sa pressure na yeto oba na ama enkura oso o ma ne nkura ne ma ono ni fie ho enti be ma ne say nkura ne be ba ne fie ho de be ma ne mfa ne nko ba bia wo da no ade be ma ne tema oba ne fie be ma na ha ne dan but wo hwe ma na throughout no nyina wo hyeda wo oba ne ho enti e ba sa na ofrem sa me da hospital na minim de ekoso ade achi bie mu no ya nyimi no san frem be 5:30 ya nyimi na msi da bi o minim e bia na ne doctor ne ba na wayi me wosia ene ese yi wasre me na ese me kwa adwuma kura na nkura ne nti na minim de issue a ewo ho no enti me bedu fie na me busa nkura ne se adai ana me mane ba ya san ya kwa maame no ho no maame ne se da bre me baketwa ne bo no ne baketwa no enti sa ne de a ena nkura ne ba betete ne mane de a papa ne fa ne mane nkọ ono ne ba bi a wote no ma on fa nkura ne ma ho no nya sa so on fa nkura ne mla me enu ti na na sa ma be ma ne top pressure ma me se ye yimi a me frɛ na on fa nkura ne mla ma no kwere nyame ne me kura na me da na me tete nanso
nam se me ye me ho hwia enye ye nti na ba na sa na ye se me ye din na ye me na me friend se papa ma bedru fie enti ma nkura ne mla nkura so do mo tena bobo ya so bedru antoa secondary school mo no odi omo free hin na eba ko bobo antoa emo bedru asa toa secondary school mo no mo fa afem no mo ba ma no kwere nyame anim se be ma enti ma kwere 10 Ghana cedis obi a ye di me free hospital ba omo ko di sign ho 3 days omo di 3 days wo ho no mi fa say 4 days e na omo di ni ho ekura ne ba no omo ye 3 na satam no mo no se panyin na on dey say waje ne ho ne de wo ho e wo ne ho okrobo ntimi ensa no ne wo me ho se ya me no ka say enti nkura ne mi ensa ba na 3 10 cedis no de ma de ma kwa me ensa na me friend you free hospital ma ane ana friend bu san say ti papa enti wa for 10 cedis di ma nkura wo se mi ni bi de se mi nya dai mi ko wi ana se mi ko ye dai de me wona me de ma on de kura kan me pa mu ma ba de kura nyame na abo ne me gi 10 cedis ni kura wo bi ho no oya de adwuma ma me oya consultation work yi bia pepe dunfo yi bia ma enso da bia boy ya me de ne number ma mu da bia tole bia me from so mu wa adwuma na se ni blue wu ye wotimi bobo sika no hwe nyame anim kwa yiye na bra da so wo ko no frɛ me ka kire me se wo kwa yiye nanso satam na me baba ma na wo picture na me de ma mu no na me ba na e wo me nchen na akwa na start ye stubborn bi e ma na me so me yaro na ma me ntimi ye me ho hwia na nye ye bibia kwa nya me yasa ma akwa no ko fa obi phone okra no nya fiese 11 years me ma ni ko nsuo e do ko wi a obi phone ko fa obi phone ma me ma ni ko nsuo na me yare da ho na me ya yen ma ebrebe na me si o mo ne ma fi se bi na obi a wo si ne mama mo so ne ma so ayefin me so ba ta me timi wi asa me ma no ho nya fin sa ana me se na papa ko so akra ma na fancy ne ma no na ko papa na ne me ho sika nyina ka 350 pesos na ko papa obi na nyame ado no onya 20 cedis bia ba me de ato adu me adi enti me se akra ne ko so na ada na Monday wo ko so ne nsu amu na pa enti bi ko na ma se de nsu ne siam na de bia na wanya ka anko e se Antoine Scandals adas na kwa mo ho ne pacha ati na ka wo de ana me ya se ma na nkonti so no ye se pete ati ya nkoti ma ne ko se wo ko no akofo obi fu a wo de asi oni se me de wo ba me fa na ho nche no me hu a me kire ne nyansa pa ni no ye oba no wo 14 years me se wo je dwaman mu contract e na de wo odi pani no so achie no wono so akofo obi fu ma akofo fu na bibia anya me ya se wo na ho fu no Samsung touch nkitwa ibi na wo de Samsung phone nketwa ibi touch ibi na wo de Akoma ne papa ofafo na watimi de phone na free one ma ba bia memete na kwa Akoma ne papa okolobo o papa mi sanu ba bia nya phone eti mi sumi nim hwe eti oko 3 days Monday Tuesday Thursday na papa ne be frɛ me say akra no all about the phone aba ho na me na de phone ma akra ana me se me to phone ma akra say obey mobile money ama me na obey transfer ama me ma na phone me hunu phone kura ekuta na papa ne be kyerɛkyerɛ mu akyerɛ me no kura nyame ne ma me hu phone na phone kura ne mu nyina adwudwa se ofa phone na phone ya mu na moye enso ofa phone do ko na kura bo ne se mu ntino akobo phone ani ntini raba ya na ni raba ya me wo hono mu dako ana de odi na chi no me baba ya na odi na chi no ko bo ni wura na ma ne se phone ne wo onua be ma ne ho eti mo hono me kura ho na me tin me ni adamfo bia na sister ne ba mo midnight na me so me yare to oba na me say sister na nyum na de nya me yonko no na sam lady wo be ya de no so onye bone na ama ne we nyam siketo oba na wo me de wada na ka oba ya ne be ma na o se fo mo bla me busa sister ya asem a ne nsem nyina ne se me ba be ma na wate se me ba be ma na fa ne ba fun ana sma me dia menya mata na ba be mo 11 years no afa ne ba fun ana se menya mata na ne ma di bone ane ye ka hye ni bia na me dia no kura ne die me hunu phone se tie ni ana na tie no papa mom afre me se phone bia ba be di no na phone dia me fa mani kosua enhuni ana me ka se kire sister no eti bi ka se na me se ne me frɛ ne papa no na mabusa no de wi a phone si tie na busa o mo se phone so se na type se esiti on kire me o kire me busa papa no so gitum se saa na ti papa no ba ka kire me se phone na bo na ni nyina so na me hu akora ne nti ade a chie no be ma akora ne baaye wo ba no ma na bulo no ma 20 series o ma na bro bulo jani se mo ya fa musom ana o ma 20 series ka ho etu oba na oduru ha na me se masa phone na akwa ye no ewan was me papa age na akwa me ma me phone na me se won kan akora phone wura na ba
Obama beje. Uncle for police farm no. There be. And I'm so full run so one for na man obe board yepu. Etimi so dia aduane e board ya be call papa wo no. Mintimi mes nya wo sika. Emfa nkwa da ne dua no. Ana o se me o papa wo timi frɛ papa no. Na me born na mane. So the phone by we dey born na mane. Me born na mane ni we tu me se me che da ka che nipa ne se. Papa na ma me sti ase se ni abo. Na me hwa nya de se me wo sika me de koye phone. Timi hwa da twa gonto bo che nipa ne se. Papa ne koye adwuma bi odwo so. Na okwa oyimudi 2 weeks ansana waba. Enti 2 weeks ne so na papa ne ba. Me je phone dia bla no. Enam se na me ni sika me de bekwa koye phone nti no. Enti me kwaje ni titi ni tete am kwaje phone no. What the blame? What the blame? What the blame no anfa sika bi an kan wo se me fa koye phone no. Enam me am koye phone na me di ni papa de kokoma no. Okay. Enam me di ni pana de ekoma no se de efru ho no. Me suma so ngoto ade mreme ogoto ade be me me disca man truth di so ngoto teri amreme no no akwa fa teri anu akwa na mom akwa wia no disca na goto tire gu ni nsa me suma so ngoto entozi me na akwa wia side me bu ni 11 years no 11 years won goto de entozi me akwa wia side ene no ya chi ni dwomo ya nche no ma me suma adi anko ba bia ade na so akwa kwa pa na be ka se ne de bia ma ade ayila me se sin dia ma na me ya ne de that's a first born agi adwamabu contract. Second one yes so no o se ekufu ado kura ba na onyakufu ado ade ni ko obedi ye ma pani no okeka so sa akire no Rebecca beba betu se ma ade Rebecca pe wo ba 14 years no wo no so pe se ma ade wo mu kura ne se eni be bosume mie nukura mpo me ba no de tu benim so obewale wo ba de he 14 years ni no 14 years wo frame so obewale in fact wo kan ya na makoma di mi wim ye kura ye di kan kura ye hunu so na 14 years so simba ba be wale obeware e dia na wo ba be wale fonini no akra 14 years ni fonini ni hu bi we no kanya dia mode ba ye no ni fonini na mode ba ye no ketwa no ye na oda me na so fonini wa han so na ni fonini no wo so be ware 14 years no so wo so be ware ne ho soso wo no ode be ware wo so be ware nti beginning me bu free ke ka ma adwe kire ne pa. Nyame aduma ye di bro nya wi na onye 15 good years February na onye 15 good years. E go be ware. Na so be ware. Eti me ye what be man na ba wani. Ma me bu fu ye. E ma me ne kun nti wona me nya adwene bi se. Anda ti na ma na da me ba na ma na fra be ma na me di ka tutu ma adwene akira plan. Eya sa next time me bi because I want more mama na ebiem. Ti me sa be nya adwene foforo na me frɛ no. Ana me se Mary nti wo jitum pa se be ma no be ware no se ma ne me ware 14 years ma me so 14 ma me so me so nya kukodra be ka me ka che o ka che ko be ware no na de no go school ma me school ni se o de ye dey ana me se ma Mary be ware 3 times me baniti mi wo chese mu bia no ha me baniti mi fare mi nya so bi se ma da bi o so be ware na me se yo what so be ware dia fa be ma ne fa ne bra na yantina se na me na nkasa me de me mpe kwan na hu sese me hwehwe wa me hu be ma we na wona na ye dey e wo ho na me ka se no si yo eti me ba no so ehu nyansa bi se wono mo ni boy na chi ne ne mba na oba wo boy ne nko ati kwa ma boy na ba e ma wo de me la ma boy no boy no so timi nya kokoduro ma me ka kira wo boy no so timi nya kokoduro e bai Efreme ama me simi twene station wo ehu no me hu na me se abrante ewu ni wosiane eti me ma yu se me reporter me achi boy no enti my bi I friend kodwota e ka kire me se da bi ma me ha me hu me achi boy no na da bi a me ba ne se de se me ka na asem titie no si achi no kro ba nyam kro bi kro a won hunu be ma wono na nyam ya ti o be ka che police fasa de no pen da na wo de wo me ya for boy nem la ne ne trust ne enka wasem ye free boy ne buy we busa boy ne se boy ne nya se 22 years and I'm so 22 years now busa me man se wonya se 22 years be ware 40 years na u bisa so ye boy carpenter ni and I'm so odo carpenter yeah we di odo carpenter and me say bra wo so be ware me ba bisa kai da nyom odo carpenter and me so be ware me ba no was yan and I'm so ye dey ni was me fra ata yi kuro me ma hu ne ma achia odi kuro and I'm say eh oya fati atames krom ene me hu na ma chia ni krom sa na o ka tere wo ana me se sa ene me hu ene ma chia sa na boy ne ka he ani o fi atames krom ene me hu ene ma chia ana me se mi pa cho kwa ti wa de o de mitimi
Quantity ya wadie minko. Ana me hwa me busa na me se papa. Say first of all, mo fanten fo no mo ji kwase ebu osika. Worry me ba no. Worry me ba no. Worry no. Eti worry ne dia meju kwase ebu osika. Ansa na ma hyehyem la e wo so. E dia ma na list na me ya me ba no nim se pieto kura no woni bi. Na nka be so wo pane. Ma me woni bi. Na nka be so nya pane na odi aba wade na se be no anuane amwadi. Ade ofa wo mo maniska. Eti anya sa da me me list ten. Se de mo ye bi ma ye no. Na what to nyama ni nyina kura ba nyina na keka bi aka ho mo ato. List na be ma ne de be ware oba. Me chia no ba bia na be ka ho. Braba. Bentu e. Me ka bia ka ma me ka kura ba na be na me ka bi nka ho. Na oba nyima me titi to scrap kura me de tan so kra mu ase me fa ma no. Eti me kira ba bia me list ni dia free. Ada ka kira boy no. Tika be free yakọ he. Aha de me hu ba bia me cheti fa se me ye free city mo ha. Ade abesina na ho. Na se mu wa pa. Ana me ka kira boy no se fin metimi na me ma me se. Mama nware oba awo. In fact one of them say ball me kokko so say yeah one day say yeah baller. O ma me se man nko ware oba awo. 1 bond 2 bond 3. Ya be dey trader. Ya say kura. Na boy no oba ware oba. Ma me say. No kesi wo. Me say. In fact me rehoyin. Eti ma nipa me nenam me busa ne say. Na obi ka me ho na me ne boy no account ni e 3. Ti me busa boy ne say. Eti wo sorry as stop money ni say. Ana wo yi ma me ba no. Emma ni pona me nenam ne pemme se ma me busa. Na me se yeti na me busa ne sa. Me busa na le se o to be ware no no. Wonyanyam ni wi a. Na se bia se o man 5 cedi. Abi no be onyim ni wi a be ma na 7 cedi ana. Na wa fa oba ni papa no. Se boy bia ba be ware nti omra. Me wo fuo no ho kwan. Eche me planeta. Eti e ba sa no. Anopa na se boy ni papa. Akwa ni papa oni phone. Ti me fefe na wo fuo na se ka menya papa na me ne na kasa. Me fra papa na menya no. Me fra bia aja. Onam amankra so na on de phone wura no so na majujama. Okay. Eti me hu no. Eti ba sa no. Na ne eyesa me de to no tam bia ha on beba on behu na me ne be kasa bia na maka che tie ko dure nwumre ana me hu no na se papa se woni ntuma fufu a wo benya ntuma fufu me pacho sa picture no a na ne ba no ka ne ho no ketua no me pacho buni kan drop no ema me asa se wo ho a mo drop no ema me answer for ne ba no a enei 14 years no a wono no be ka kire wo ma me se no opese wo wade opese o warrior na be ma 22 years aka ne ho abasa ma me be wade oba 14 years. Can you imagine? Senya oh my God nemu and the system is not working here. Inka 22 years be yin anima ba ma me fie. Se me kwa wade oba 14 years. Eti eba asarma anyume na menya papa ro ana me ne de kasa ai na so papa woni ntuma wufu a wo benya ntuma wufu so obi so be ware oba. Eti say ana ekọ eti papa ni bufu say me makotena sia keka atoto me toto ya wi a ana me betutu anu ma ho dia ba be kire ana me say woni fo wo fo anka ba ye my friend me nyina ye hu kwan a ya be fa so nti aja me so ba sa na me oba ta me ponko e pentem ana me ka say na me dia me ka kire no so ka na adwen eti ade a chia no papa na akwa ne be frɛ me phone be 5 something ana akwa ne be frɛ me say ma o ka asem ne kire me papa na am sian adan wo so ba na me da ho no wo de bet aka bom aso me me se se me se ma ware di obekumi no ko no so hu bi O papa ana me ka kire wo ana me eh kwaku bensa me pa chan but the bet so wo ba no kon me ba no na ka ma na me de ho de no kwa nyame anim me ka se me di mo dance ya na me ye tro na me ni ho bi akwa na stem a wo ka e di a kire me na me se wo baba se obekun ani obeku a me di anya me ma asem a woku a oni aban emom asem a anya na me ku won ti woku a ono no mom ana ni aban be die okay ana me ka say de kire no eti di ba 3 weeks ana akwa na so be frɛ me se ma sawuti semewu a na me papa na eku me mo hwe ma sawuti semewu a na nye obi na eku me se kurowura na eku me ana se dia sa na wo ka no wo se ma me se sawuti semewu a na nye obi na eku na papa de akotena ba bi se me ku na ni mu asinti obeku me ana se no de ma me wo no papa ne temu asema e bi sa kura de me hu se me tuoi me foundation me di kan ya na nya good idea enti me so me pese wo so be fa sa wo ha na me fa mu ni mu bi
eti me bo me hu mode ase de we amesi awu akra me hu me bet say anko bi ba na awu no na me kan fu nipa ne say akra ne ba no ho fe no na me hu say me bai uwa ni monyam na me po da chi fe ne ma no ho fe pa ye di begu so me pa akra ne da chi di ama wo no na akra no wo so nya wa dwe say oba me pa da chi ama wo okọ school mu a ye di ne ba the picture no ba da to so no o ma me de wo ko wade no 14 years no a okọ wade no 14 years no enti brana behwe said you was sitting say ofata say at this age any said you was sitting okọ awade mu a brana behwe na ma fa wo comment ma me na me kenkan Facebook live Akoma 87.9 FM yanko etima eba sa no ana me ka chi akra ne say me no ha na me fa mu me be so be fa bi ukọ school mu dia me ma pa so wo benya damfo ni be di agoro but wo be fie dia me aka me ni yonko bi a wo be selame etimi so wo be fie dia wo ni yonko ono so say dia ti a on timi ntina me ncha ne say wo be fie ade na mfo no be so mo nyina wura me ho no mo ba me cha wo so ba na ma pam wo mo eti anu ntini me ba ne se me hye ne so me o timi ni me ntina wo huru nkuko mu bo apa yo pere papa wa akoti ma ntini makoto carpet mu na se dem a within 1 week me ba ntini fa blade twa carpet mu no ni mu ese ne se wo pese wo be ya so odin a obetimi akwa ne papa ho eti papa ni hwa won hwankoda ni nti ena ama se say enkura na brabo no yesa mesima besa ma enkura na brabo ebe ye basa woto asase ba kwa bo dwaman woto asase ba ku wi ade woto asase akamienu me na tie no na ma ye da obi dan a ye ngu fam ho efam wo ye futuro me be ye bi a kire osisi a empoma no enye mu na namoda enye fam wo na namoda empoma no ye mo ye nsi mpoma bi ye be ye kire osisi da ye kwa na de asim ye be ye kire epuno no so a gate bia na no mu na namoda ama ma me se abo be wura ma suma ma na dwobre me chata aka tu mensia hospital na bibia kwa nim gwase mo di gumi kro mo nyina se be ma be di loto na be ma ndi ma me kasa me di ma next time ehu sika na me boku ya me tie me shagonto what to ni ase wo di loto say ebe so di 150 million na ma me de no kra ni mo no akasa me na no aka jam say na me di ye sabre na nja na me na jai eti be abi eti me mi ti wono na se efe na msum kwatena mo na ese bra no me twane nkonto bo kakra bi fise me ko hu se nipa na me ko ha ne dan no wo ware kuro ba na me tim enti no so wo girlfriend bi na me pese me yi mani mama bra na hu se na yere no kwate obeka se bi na maka kire na yere no enti me si me nim na yere no ti be wi a che na bra no peme na de na kwaya na se bra ne girlfriend ne no be da na nka wi na nka me so me na me si me ti nya sa enti ma bra ne tu ma ho me ti e ba bi a wo ko akotira me ko ha dan e fi ra ne pew enti sa ne girlfriend be ye gani a eba say girlfriend ne ba ebe da night kwa awia no e ka me ne no ha na ka so de me so me ye adwuma obeso ye adwuma bayi obeso ore me wale odi ayi tokura boji say wo twitwa nwe wo na odi ayi ene me nam no e di tokura boji say ma me wa ni twia e ma de no e twa na ka san wo pese wo die ane e fi ra ne pese wo ye hanam ane ozo so me ha da ubuta me se me okunu me si da bi woni me se o pa me anka ni kwa se o gi me sika na nka ne o ma me tena fi one ne ya ye adwuma na bom enti se nka wa yu sika na ne se ne ya ye adwuma na bom ma me ne se ne o ka kire me na ho se me pene dia me pene so so me ko be ba bi na wa gi me sika we na be ka kire me se me anya sa de we de me ti ase eti ma ti ase na akoye se ani ne won ka kire fi ra ni se fi ra ni tu sika na ma me na mi die ana na je se yese me tu free fi o no tata me ba ye huru wo hu se me ni obi gina ho kura na otimi me se one day bi na guy bi na me ni mu no o kaka na man blan ni twam no obaslam wo hu se me ni blan ni gina ho di nkomo na na juga on ne girlfriend share da badwon soy e yo ko mi gate ama ka bonti ama ne ka bonti wo twi mi nkuru etimi ka bonti won like ni se na onu na guy ti kuma se ti obedi weekend wo ba bia na yete no eti na be ma na won ne ti wo inside me ni akwa na e close pa me no aduane a me ni mi nkwa na ne se fio ma akwa na me friend am se same adenti na o master ma obetu punu na wo hu se me sumi gina na betu punu wo se me boss se me betu punu nim ana me tu mu me na se na be bia me kwa ko boni punu so ono abebie na France da bi ko bomu a one me bako ati for me the dan no ba bia no ne be ma ne dan futuro no mu enfuturo mu
What's in my so? What Abo be wura amaso ma me commercial hospital na dube ko wo mi am sika na me de ko wo ye I feel na be man na hu foforo. Da bi na me na me last boy pra me ana me de me sika kwa ye me ana me high dropping as sa ta me odi loto no as wo mo say me ma betra si agi ni loto sika na bi ama me ka sa ta me sika no de ma me a anka me de basket akese de be di ahuma ko edwa so akodiga abanu aduane ni nyina ma hunu hwe hunu mo hwe ba bia la da enso edise ya se obi betina se wudi poto abla ade no enye kwa ma metuoi me kan jo se meye menya ebise nipa bia no a wote ne tafo ko ye num adio ja tifita ma se nipa woni nipa ti wonum na se wo ye wade na se ya wo fa ne mesi abonten se no na so won ye ade na se nya ehese wo kam obi ahun se enya anam se ade na no won me ye nti no ba ma na ye no ho odwan anwa slow poison won kasa etimi a me pono ye se me ye menye Na ba me hwe ba ma bi ho a se wo gyan no yiya wo mu a wo de yiya wo no be sua kura ne so ye hwe kwani a wo fa so ne ba ma na oye onwa de ma wa anya me ho ade wo kusa mensa krowura ku mensa krowura ni krom omo fe ne ni krom omo fe ne opele etima wa anya me ho ade no de because wa ya me ho ade na etro na mom ba ma na me ne tie na me ne tie no me ne ni be jaye na ma me busa me se yawo ebia enti na wo fa hwe nkura no me ne ni be jaye no ma ana me se foundation nya papa tu story 3 o'clock na okoja me abla onyi chop money into ho oba hwe no wo se me ntu on tofo oba hwe no osi obi abeso na wakwa didi no no mom wa me na me chini na me hwehwe be man me hu na kura no me hwehwe be man ya me hu na kura me hu na answer na no pa no to ko school no wo ba hwehwe be man ya hu na me frɛ ne na wo fa me frɛ phone wa hu no was me hu no atwa mo ha was me hu no say ma bi wo ha ka etimi tuka ekwaja nkura yi answer na nkura bi oba foro ka akọ yo foro ka so be fa fa ma wa foro ka ebi atire okro ko sala wo matitire okro oba be da fie susu bi 11 ana oba be da fie ma chop money ma na bibia kwa nyame asasa ata no musa me din so di loto me ba di sika di en me free ba bia na me tia na me ba no me di sika ati fa ye hwe edan no a wo ne be ma no kokotre mu a na ye mu ehwo no sei bi sei na me pa cha noa wa cha noa bi sei noa wo ko de ta nua aduma nua bi wo ho wo de nua bi ni ho bibia ni ho ana ye hwe ba bia wo ne be ma na asase free ba ye baby a wone be ma no asase ye hwe baby free ba ye hwe baby say ya no omoda efom say ya ma ya de mum da wa ifie be say ya da ho 2 years ma ya me de force botoi na me de ese ho me de force botoi ese ho no ma na me de ba chiti aseso na me ne nkura no ene papa ne nyina da so eti e ba sa na aja ya da so ade a chia ma wo dware a na se wo sori anopa na so wan sori anopa ne se wo bekọ abonten a na se officer wo koye bibu abonten no anya fast anhoro na se ankọ abonten a wo che futu kokko nyini ade a chia wo dware na anwumra wo anware kwa na ade da ya kra ankaye enso ma me ne nyina atina mu saa anu do obi ahunu anka ho yeso odi loto ma beji scan di na ma odi em nukura nyame ani ansa na sa wa ma odi loto no wa huru scan wa ma mdwetire ansa na me be huru sa scan no na me ya me so me de kan na wo me ne na wo last born no fourth one ne kan third one ne fourth one no what did it say face ani ye me ne tina me kan say no me ne tina 15 years what did it say 15 years yes okay what did it say 15 years wanya ho ade wa fansa ko ho dabi emre bi na oya na adwe so be ho ade na no wa ka kire se na damfo bi na ema ni sika dia ba be ye na hyehyɛ na o start so odi gu kwan na so saa hyehyɛ ne de emoa etimi mi ko ka asa ne nti no wo se na saa de a onya bia na etima a wo ko ma no wedding church mama ne wedding church sani oba de okoye oba ho ade a wutimi fa wansi ni komo oba maame etimi mi chance me de me maame wunya se 2 million kula na saa tam kwa me ka se maka kese me ka se wunya 1.5 ni akontafo ni de hye de a ya be che me kula maame me mpese be ma be mo de oba ni kaklaka
me pen kakra me kura nka menya nka ye hye na se 8 nka mo 10 nka yapon nanso me koka asa no be ma ne se ene sa dia wonya ska eti ma me ya ne tetewo ya tetewo ne dia tete na ho no mo na ma me wo last born ya make us wonya se esi esi no say ma ye hwe so 15 years na wo ne be ma no etena ye no na ni suban ankasa te sai ne niema yo ete sai ya wutumi ne tra ye efie polipoli dunum ma be ma no me fan foforo no me ne tena ye no nukwa nyame anim na beginning na me di kansa na me be wo abaya na ye wan show shuban bia se nipa de obi a wosuban ya enya ni mwanimu na ebepie eti yetena ho ana mde wo akura no na eja edidi mu ana me ba nyam me be hunu sa anema ne be nyam be ma no o hyen finfin no ana o simi ko yi sa anyi nsane tum ana o simi nyi sa anyi nsane tum ebi na nyame ado no ma wo be ma eti bi sumi nyi tum ya nyimi ato anwu sa mistake na nya ba na manya wo anyima wi a me ko yi nyi nsane nya dai ba na ka chose ko ane eti ma sanka ya ade se wo hu na wo ko twanda na ti ko sei me akunya a yetena so wo fie boneti ko ma ne paye efi said ye be ma me di akunya na be boneti ko ne kire se wodi akunya bo wo boneti ko ma ne paye ye be ma me di akunya na be boneti na kire se na akura no ta me yam no na me sori ana mani su brimi na me ya me ya eti eba sa no ana me ya ye me ya no ana me ka kire be ma ne se papa me ya ritima me scan hospital me kan no wan fi me anadwunu ma me pray sa anadwuna me pray ya be ma no wan fi me pray wan fi ade cha no pa na wasoro kwa adwuma nti wo discover to wo ana scan me pa na me call hospital eti me call hospital that day na nyuma ba na ama light off na aja kan ya de da ye to crazy gumi sa ta ma no bi e wo ho ni edum kan na wo si ade oba na me ni akra ne tisum mu de wonya 14 years yi me no we de me pesa me hu ne se be ma no no treat you sign na ye mama na ye no good and to kwa de ye ko no fie dunum antakwa de ma dan ye ko na so ti e be kwa ma no opra me ana ya de abom de mi yimplanu pe ana sa de no bi si ye wu be ma no anya fie fe ma me hu be ma no se me wo 39 years oni be ma ne tira na wo fie se eti me kan se me ne be ma ne tena ye no wo de me fa ne se na me wo 30 me wo 20 for ana 25 years ana me ne tena ye ana me na wo sa ankura ya me ne ti ese ma me de ha mi se si apa pote bibia kwa anya me ase me nyam sa ba bi na wanya se CS no me nyam no ma 10 pesos stay wa ma bi afa anto enti be ma na adan na sa na no treat you one show wo mo awon ni ade but what to be in the time ya 15 good years I want your one year say bad years in so ma me ne tena sa atam no ya say e kana se me hu de wi amesi aka no se woni abusuya ya kasa due nti na abusuya de ti ameka san se wo reason ti ameka sa woni papa wo me papa de wa wuda dada me wo nuanom dan so ma de wo me se be ma ne timi yes ha ne ma ne nyina na me kobo mada wo me a mada timi ka kire me se me ba me nya ba bi nanti me ntina ho sa me ntina wa de no ho sa bla be ba fia me nya ba bi na eso no ne kunu ne ma ne te etimi me ba me nya ba bi na entina esa metena ho no saa meso minister bi amde ko han dan na onya adwuma ma me adwuma be na me ye adwuma ya adwuma mitimi ko fro bi niema force na maton metimi aton ha me ko first one second one third one na me hu nsa adwuma no e kwama me na so be ma ne mo akọ homosef wo de fa bi ta adwuma ne mo nkra ne di mo fa go school meso metimi hwa se me ma ne entina fi abla manfo ma asori ko school na me de ama mo so wo de me ko ye adwuma me ba me de be ma me wi adwuma na me ye adwuma ko bi kwa me nko ento aso enum na ye se me je adwuma ne tena fie enti ye hwe sa wo ha we nyina mu ade poti ni nyina wutumi tena ho ade ya de ben na be ma no ye sa ade ne de wantumi a se wo na wo ja no so no na ja wo de oye nyina ne se ye pe no kura be ma no ye be fa me pacho wo sa wo wo ayi na ne be ma no ware no anto akrobo se wo wo anto akrobo me pacho ye pe wo bia wo be dia da se kuru mu dia ma ye mesra ne wo amfra kwa keye se wo anto akrobo na wonim ye nua ba akua pokua na wonim kwaku mensa krowura ya na wono mtie
sa wafo wo mu nsem no mu bia daworoma bomadia na friend 0242 83 6029 0242 83 6029 se wonim asem ya yeka hu yesi hu brekuche sese ni bia bomadia na efresa number no yenko etima de ma wo kasa ware jaye pa de pa ne bae ma ware jaye ne bae no de bae ma ware jaye bae se be ma me no otie na ba soro na o me nsa bra me no won kura bra won sa bia ne ma o munni me koka na ada ne tokwa na titaafuo a won no mo nam no mo ta na chi obi nti de me ye na se eti abasa me so wa odi won ba ba tuma won ti ade kono na me ye na se ntino ma ka be ma wo ba ba akohoma anaba ma mesika nka so na pa no na wo yi atofie na wo ko ba bi ma osori ada bi oji so ko chinchini kuro ni mu na nam na busa hu kuro wura ansa na ma ko hu no a obeka se bia mi ko chini manya sei ana ma anya bi ma be mai ko adwuma kura na wakoye adwuma kura aba no de ka wo kura ma msa ne gyan se hwe oba ete se me wanyiri che me na be mai ko ye adwuma o fi sai say the one number 68 58 on o be 58 58 now so was 32 39 say what 39 etima be ma no wakoye adwuma no a wo ye mesi adwuma ni hu vutu free ni tirim ko kana na asiasi abo ni hire oba won mafia medware o omo kuro no obi ku a wo hye atare a timse ni da ho kama ko du site anu wa change na wa hye foforo no de aye adwuma won de kwa dankochide kwa fomu ene hye no wo de oba hye no wakinji ano wo sore no miensa no wa hye se adwuma no benya bi akọ so anya bi nkọ no wa hye kwa no wa hye no de akọ abonto na bonten so etu wa hye de kokoro na bonten so a wo kan wo se an na wo am obi akodim etami de mani afira enti mi hu te me ma address e kwa na nipa address e kwa mi hu wa kwa am obi akodim nti na wo kasa asem no wo kuro ni akasa asem no kire wo sam me kasa wo siesie no hu ye na wo kwa adwuma sa wo na sa na wo kwa am obi akodim na se wo na wo kuro wo na abesiesie no wo na wo be so sa tade mi kuro e sa kwa bonten mani nyi ho eti wo kate wo hwe meka ana oba wo hwe meka ana no kate ko be sorry no wo ni se mi kuro dia wo sorry a atade we na gu a obe fashion enti satade na ye fi no adan na won sisa pa wo baabi na won nya atade ye neat efem wo ma sorry ade be hye ma atare na adwuma no so wo ya na so adwuma no otimi to atare mpo wo hu se na otwa wo mu ka na ma me de minimo adwuma na no wo ya no na me hu ni sika wo boy wa mama ko huma to 2 weeks da acha 1 week ese ni sika sa 1 week ni 3 weeks ni nyina edame ma bem wanye bibia ma wo fie dunum ya obetimi dia kai ne se meni me kuro ti anye bia no wo ye sei de ma wanya hwia ma me wo yale kura da ho kura no hu se wo kura no so no beda ye mo operation me ba CSS no ye mo operation no wan fi me ma wo no mu menyim ya menyin nim no asema me kan se ni kura mfo don pass fo nim afia na metimu asem se duru ho no mu a omunim asema me kan ma me osore ahoma titu okura kuno okwa abeso obeba fie nyumle 11 o'clock obeba na kura na da me catch you say ma be 4 months na me ba ni from mani se hu papa ne da obeduru ho na o cha no ho to fam so obo ade na wada si edidi ye si edware ye si ye de wo pia wotimi yi 2 cities 20 pesos no de gu ama mo ba time awo enti operation ni say asa wona oda operation no ma na afem hwe condition na odi me na mu no a sam ade a chia no pa na me kwa komia me kura je sam kromo na afem ma kwatna wo me ni mo bia je sa omo amani wo ma ya fine kakla no me kwasira omo sika kwa disika kwa mia me kuro mia kwa ma homa ni bi kam ama ya twen homa no force afrim na wo kasa me bo ba bia me wo no ma na wo kasa be ma no wo yare kura no a no ba beda operation me bisa so yes operation no operation bi say yes obe for so no ada me ya operation no me nya be 3 months to 4 months na me yes said the all fe the all ye me na bro so no hu sa fe de me hu se opesa me hu se me pesa me ko da ko be da ho ma no kura nyame anim ada na drum o me de ma me e fa me se obi ka so wada me ato no mo na da bia na me di nipa kwa na tem se nipa na oba ho no wa hu ada na ma me danya ne prako pe me ba ne esu na me danya ne me ba be fa me hu nyina fo pacha yei emoja enya moja ensuo se pacha wo hwenso gu so woni ma beda sperms anam se na dia na wo me de me sa hwi aya anam se wo bi ni ma ba beda
I want to know my best was a me. Me come and say beyond I'm sending me bodia. Who could deny saying you know the back? What I am no. Minutes in that demo. And I'm sending me bodia the pakura. One of my baba done. Ah, my madam, when the pakwana on my baba done. Me babon getting so I can bakura mammy. It's one of Messana Panam Sweeper so I did to me bodia. And son my die, dear mayor. It was not me who so. It's me the son of a time and I'm here. It's moment. Yea. After what you to on a year, no. But so many years up on 9 1 abeda. No, and I'm so one year, we are. Nama be a cranium, yes, and mammy. Oh, Cronumo. Crona, quite no way in the crum. No be a man, why am a pressure minimum or piano. I'm a consistent process, can't I community crew. Nama, not sad, some way, a man, I mean, we could know this. It's an amen, what you are near the enemy of man of crime. Oh dear, what me jabi. Na me warrior no to say me warrior no. E ba be hu say be man odi. What say? Also operation aduane de so fu na me aketua ni a won pacha. Na me kwasese sika na me dom me na me nya bi a. Me ntimi nu aduane ni. Wo kuro tie no kwasese sika. Sika e wo kuro no so. Me ntimi nu aduane ni ntino. Na me sika na man say onhwe na wonye. Why aduane ni nyina wie na me ma ya blabla kwatena aduane na se awo no. Aka no so awo no. Me twa me de na me metimi adi na me nimsanka bi aka Ajane Ghana yeti fufu ekura bi kakura ade chi yetimi di fufu yedi ade chi a yedi oyo proboni ma me nya proboni so me chen wo yedi bemman Akoma sanse ma de yedi dia ya na fufu ye heda ntwa ento ade m kase asa utwa na bi su ye kire ti se wudi na se wa me na utwa tum na utum sa na bemman be ye ti fufu ni sini nchan odi a na o yetimi ko ka o se hye ma me nyini me huni na me nya adwuma a matimi anya hoden de aka ko If you know me, Tina, mammy, be a friend and a kuma, no tonam, mammy, funny number, we year, dear boo was here, no mammy be. Okay, Namadia Diane. Madame, she my bomber did me out to my ass, child, come up upon mammy, and yes, sir. Mammy said, Echo was in a man when you been 1 year day. What when you're saying, woman in your operation? Ted no fall from name operation. One more young operation, across a woo. It is a son of Beman and no about that. So, you know. It's also or Beverly. Me wo no onya on the no cost 6 years, 6 months. And I'm sorry, Beman. I saw a Beman me better. Okay, what be a I was sitting here now watching. I watch you. Beman cry to me in the better. Nama Beman in Yama wo ye nyina mu no. Aya ni Yama wo ye nyina mu no de aka de better so dem na tie for asam no ano ayede ayire se benta no kwasem oba no say ne ma ayesai ye beba ho ye ba bewurawura mu e wo ho na fa yem no se bi asam ne si ko mana asem bi chiri adwe kakra se obi betumi ada na obi ni nada na le kwa se betumi asimi sentiments etimi si we Is I will so papa sorry akwa na wo brebe kura na wo brebe mpo na wo da wutu ni say obi kura for wa wo hunu na wo bi si ye ma ko wo fi obi aka bi pe ne bana wo ne da no ni nia no afa no wo hunu mi na musu se bia omoa ebi o kan wo nim say ebi kura no no an ba no asise ho but one ne be se bi o kan be ma no ebe hunu se no one dey na make no that way no say o so wie no dey nsa efa na see ansa no wo respect ewo one say no o je tu se bibi asi oh daddy menyini ya beba ho ya ye ho ba na ye bebe sa no daddy ma bi se no ye e wuro ne ho odi sebu mame ma ba to bu sa tari ane shere sa bre no eti ye twa ye ho ba se sa se no se micro se no se you ya ba Maria Dra Yebo who do anytime herbal mixture. Time herbal mixture yama obi a tudie Maria hano. Die no numa to wontiri endie no. Wedra ne time herbal mixture edro. Edwei ansa na ubeto bi o. Hwese wako hospital anasa lab. Edra to bi saboni edibu ko hotel no. Wani da tro
ma wu wie ye ne mo je twa de ble ade che kwa ni ko fina na ta twa ai muja and all causes no o sorry ya no bi fi e ka wo bi ani me de se ka sorry ka be ja ka se shawon obi aga no bi de o be twa so akwa ja na ti so ko ja ni ko ni se mama da ko mata na pound ti first kabla na ka mi de e sa wo bone o tiri fe na so ja ka sa wo kwa yin adin bone na wo ti so bi di mi ko na ko me be bia so do wo se ko fo fa ba no chen ba ko fa me se wo cha che be so asemi da ade o wa anya ade obi ko ni be bia me pew na mbe se mu pi etikani echemi obe pena wi anya da tikani edin so tikani echemi mi na asemi etutu ni na na ngu se aduma let's go say enti asna wo kan wo me na se bia ena me aso mi ti wa tempa ti me ba che se ma na nya ble pa na ni prayer na za ko fa bodo mama mi adan wa man second awon akoto sebe o so ni pi kono nsa ene like nsa de o bi pe kono nsa kan ka e na bone ba bi aye wie ye nsolenko ene akodu e te se ye fa ni o ye ni odo ko wen no odo ko na nshi na bi nya se wa so me nsa na se e na mfie ko wa so odo ko la hotel to mo du ko ko na ni wudu na esa ba ko betu ya mo wa brosa esa ba ko ni san ti ma ni su ni na ye bi ba nye bi ame kwakwa ma adwo beble kese kasagu ma men kan se ma adwo beble na ni so asa de sini ni be kwa me no wono da don here bese wono da na o ni da pa ba won kan pe ono me da bebre but ana da bi aka se be ma de o ko be bia na ya e ka ma amna baba na ni anka be ka nya wonu boy ma na fu bia ko out pain ka won ya opa na me ware be ma bia fe ne kwaku mensa a o te anto akro na ma me ni be ma ni kuta nkula nan ase kire mo nsam na mo ya den pa wajan nkula ni nyina bɔ me so a me na me hwɛ nkula no ma nge se me so me ti apo me yare me ti apo ese doctor class ma me ni adwuma bi eso nkula won fi won okoka ntokwa so otu me na me so me keka ma adwen so kire ni na ade ba ko won nkula ya na se me ne ba ya panyin onya 14 years ma akwa no hwɛ na ye nhwɛ ni wo fere ni hunyi pa enso akwai se adwama hu contact na akwai wanya enam se asitan foundation nya papenti no akwa na adwama hu kwa se menya sure se kura se ku fa de kura mpo no ogya no hoto akwa me ba ne betini ni nada efi se de wi akwa no si eye no enna me friend bi se Mary se de wo ye wa blabo na ye se ya si hu ye kunkum ni pa yo was man tu gidi se me ye betumi akumi ana ma me yam hyehyere ma akola no se akwa me nsa so wo me nchen so ma be ma yin fi wo mo o ma de diem busu mienu nie ankwan ko school da ma mintimi aso ye ble na mo se de obedient ni wa so ne ma no na me de kwa achima aso ye se mo me kwa achima enne me ba se obi kura nso me ma akwa so kwan ya ankaka akola abo me mina mama ya mle mitimi ya adwuma sesei obi na anso me mu na wo hwe me kakra be ma mitimi ka chem se nipa na wanso me mu no so ka se oni sika ko de be ma me ndia ma kwara to aduane adia me mu ni mirim na me sika to aduane ma ono ni mani na so bi so oboje se oboje se awai na so bi so ma wase ma ka ho a me je ma mu na wa ma mi se ko be ma ne de me fa so no wo se me de ne ko ba bia ni wono mu a ya de ko e betina tumu ko on fa ho na de se obe fi nkwa no woni bi na ba ko ode me baba ya na wanya 14 years ne ko ni sister ho ewo makro afranchu makro ha na ni sister ne ya wo ko no abo mama ne na so ode akwa no ko ya no me ko akwa mutita akwa ko pe na ba de nyame ase se ni sister no no woni ye nipa woni me ye fine pa etina nim se akwa na ko pe woni de bibia to betwa na akwa ko duru ho no se na so na woni no kwata no wo yare akwa no so adimi antena na mso soro aba so bentino me kwa wontimi no antena na wa no betimi na atena e so wo se me hye no so me mani point pie enti wo free ne so ano wonom aba o free ne so ano wo ba ya ne papa se akwa na antena ne so wa wo ne de se ni sika pa edi ni sika pa de akwa ni bie mu da
etu ono no mo kwa akotena ni nua ba ne nche akwa akoso ni nua ba no na ni nua ba ho no de obenya aduane di to ono wonya adwuma bi mo de ahwe nkola no to beko akotena nua ba no akoso ni nua ba ne nya aduane di se mame chese kwabia na otim no metina ko ma hye da no obi ankodo obani se me obi anya kasakasa na yese be ma no ntia emsa me no kokko obi nti dia me ne ekono ase na ba omufo be ma no so enso se enti ma se me nya be ma ne na da ene na wo na no kra ni nyame ani me nya be ma pa ma ne hwe nkura ni bi ma me abia se me tiro me yare pa me timi nya adwuma pese bosun de no ni ma me ma ko suja Kichwa kwa wonko asesi akwa wanya CSS menu ka se ma ko Friday me pro me ka cho sa pa na yare de se me ba kwa yare de di ameja no hodi aba me fre be ma na se mi nti won tofo dina down for me fre siri so ma ko me nya be ma na ne kazan o ti me ka che boy ni se me fre ma won peke Akoma ensem am the same kran why na gi se on fin kran wo je de bia abo me so am se ti ametiam me ti se me fun say nkwan papa ewu say na me kan abia papa won ma wo so le o to ege ni di me na san na me nkwan ga say ma me papa ti ko tiri say ma pa ko to fufu kituwa bi wo ji na mgusu bebule me ti say na papa ye o mo se ane ana msinya mi no yene yene aba akua pokua e na edi komo no akua ayiri o se dia je say wo mu awade no wo mu no wo mu pie wo mu so a wo mu nya enkomu no on pese wo mu kom ayere akua ma you will suffer wa body ni komo any bra has come so wonim man akua yere wo say adro ben na hospital de ma wo a wotumi da ye to the extent say wukunu e ba wro ho woni wo beda but what tewe ma satam no ye me operation ni sa na ekro ni ye me ya tina me ntimi nna Akoma ensem ntimi company ma wo ma me nuro tinu no mde hanom so ma me dra metimi aye de anomada na ma me no maduro ni dai a na mi aso na me yem bibi obi aye operation a mi na me dware akora no mi ana me sim ekora ne nema abra na me wo be ma na ma me krom mi ana me yem bibi a enti basa no na ma bre timenu maduro ne to ho no ma no kra nyame ne me dai a abra me hu se be ma no me so me ye nipa me da me mpa atalehye nti na on shata na me shata le good and naked enu anse ntuma na me de abo me mu sei na me da obi a ye operation at least obi no da wo beti ya wo bi want we ma timi so onum se ya ye operation nti no wa nya na de a ebe ye me gidigidi a me hunu se bi a me konya problem na sese timi me hu ye na de na me se me sira ho de eno kwa ka me hunu me ba na esu ye ema me sorry timi me sorry en wie no me kwa akodwonso ana me be hunu se me ho no maye tro ana na de ni afi wona me ko ada na me ko bon wa de hwe ankro mo pa na me ko bon no ana me se black na me ho se ase ensu wo me ho wo se da ensu bi anu ye me won de waka bra ye me pese me hunu se ya honam ena wono de ne honam eba mama anti ena obesan wo se wonye no like gidi kura no na se wonye no kaka kura no still okoba ma anti hwe onto se mi ko hu sa ade no ankanya sa ade anka senya sa ade na wo ye na ko yi na ade no no ko tu ni so tugu ya ka ma hunu hwe enti wu na ja be ma na sa be ma mi ana mi ja ne fi se sa situation na no de mi na mu no me yare a bo won fi me enkura susu a won fi wo mo be ko school be hia tale o se ma me ka che o se sa nkura ya me do on pictures ba yi se mi frɛ ba kokura se na ka che se ma wo su wo gye ne kura na tena me nya tale politin bag 50 pesos no nipa ba kwa tale mada the last time a man this come out say Jennifer man kura me sare da be 2 weeks mo ani o ma wo say me di kan call first one na me yes na me friend na che na o send o muska kura me fa say getting to be 8 months correctly enti me na me call no me me fro car call me di car friends o ma me ska fa ma kura o so oni ska enti boy de ma friend no na me call ho ti me call ho no me ko hu no na me yes me so na me so oni phone enti me duru ho a me ne nkura na e call ma che o mu me so call aha o te ha
omuni baby a hotetim so obi anfa baby a eya na okọ a hotete ti chefra ni mum na nkran ko hwe wom ti ba ko ba no ma hote sister ma pa odidi odi fufuo koto aduane a wodi eti oba ye no ana so le ku se na ntina mma ba o onu kro hu mi na o se ade o yare eso onim se de misite to hu mani ma na o se o yare na msia ne eti ya na se emu odin pa ma me nti man kra ni sika wosi miniska ya dwuma bi kra akwa nupa no kra wo se na wo fra me ka kire nipa ne se echina na odis kan ma ya hwe na ni ma wo ma eti o ma wo bia na wa ma o ma me sika o ba ma me sika boy na me ka se ya me fresh ni so no ano kra fra boy ma ne be ye evidence ma ne se ampa se ye me twa o moka ana wo se ya me se sika bia ni mo sika wa mo ye 22 o se be ma ne ya friend ne say krora kwa na mensa kwaku mensa krora krora o krobo Ehi fa krobo Antwa krobo okay eti hona boy na ya se wo so wo 23 series ya man 23 series ne say 20 series na 3 series and the ma wo the man no se fa 3 series nye fe ni fa 20 series ni goto aduane ekra ni nko school ekra ma bosu mienu nie ma se me pa me tuwo pa se ma me hu odi a me ya adwuma me pese me baba tena fie so me bu sa se die nti na ba school ma bosu mienu nie exam so ye nkra bia makwan ma me donya me ka me yam sika se me ma na school da mo da omo ti fie le say wa ma ba ma na hu se omo ti o maka chere ah omo ti fie se ya o ye be bia school mi nim kwa be boss of the nkra be se we school ade na wo sai sam kra no nko gu be ma no so no so hwe omo ka wase ma me de nkra ne ba obaji wo mo na mbom ade ma kwa wo minister ma wonya ni sei for the hen nkra bi so hwim no oba no akọ pe bia da wo se mi bo mi tiri so wo de nse gu se no wo de nse gu ne tiri so no ada ma oba wo nkra ne kwa akoda no so pe se nkra be dware se nkra ne nware Mote na me wan 21 so akrobo enti na ye teben enti wo fra nto akwa das na akokrobo na nkra ne ko ma se nkra we kra me ka cho se dade na me frɛ wo no me dikana ne ka sansa na me be frɛ me fa se 4 days time sansa na me be frɛ na so block de wo de ye me de se me ho meti me yare se me ntimi nya adwuma doctor se ma me nya adwuma bi am se na so bi bua me ama me mahwɛ no ma ya Usu ayi wani kura fintim kran baba so ando baba na me fa wo ben so mo ne nam ho menya bi mo mo na omudi menya bi mo won so mo ne nam ho se wo man sen me ma na me ne wo ye ne afọ ana me ne kuta o ma nyina dodo ye sen ma wo 6 ensia 6 ana me yenu ne ya be ma na wo ne netie ne ba da bi ba o mo ye mpanimfo kra me di kan wo mo ansa na me be hia ansa na me be hia we no enti de ono ne to yi se de wo nya no ana adenti na wonim sai bia se niema mu odin wadwuma asem nkoyie na emansia family planning no unya bi ma family planning no obusa me se me nya bi me wo me ba na second born waye bi me koye bi na me nya ho sunsanso na me gyaye me koye me danya ne me so ran pa je se me nam dan ho be se 3 hours ansa na matimi atie se bia mpese me kodwon so na mpese me kodware nti me da ho a ebedi sometimes ansa na me ho asisi me ho so and say enye no kra na ba nkrofo bebre wo another natural family plan no mo yesa be ma no ene ne da wo ma wo fa ne usuo emu ni ba mu eno de nya sa plan eno de ma me pa cho eno de mitimi nye se so ko bible mu kra na sa de no kra no bible kasetia ete be ma ne wo beda obetu hu nsu atobu se bible mitimi kan bible mete se obi ye bi sa ma nyankopon kumu om ete eno de mitimi nya sa yesi ahwase ni ho so de ni ho bibia ni ho no ma esi wo wiase a munya ho insunsanso nanso ma nipa na manya japade bia de manya nipa nanso nipa na manya no na nipa ni hwemu meba nipa ni hwemu na sese ye ka nya kasa wonye mienu na se oba wo na sika ni wona wontumi nya sika hwankwa ni wo beba sesa eno na meka ni sese na kwa mienu na ma medika wo mo ni mi nchen po omo papa ho eti omo ni mi nchen eti nan ene nipa na wo me nchen na so ma me bo me hu modin bia obi onim se me pa adwuma me ti anka me obi onim se me ti anka for supply obi onim se me pa adwuma bia woni se me pa adwuma empepe ya adwuma ba na ye se no man na me tonton straight dress ene awo ho ne ma me hihye ne pan mu a som yesi wa set ye ni na me de ekọ echima na ko ba se doctor ye se ma me so a ne ma mu odu ni ti no me hage ne ma ne si wo ene ne ma so no ye ho no
omo free niema na e weekend ne ko market omo free a ma obi timi be free niema bia 3 million enti se wagya se magya ene se na first class na me to force mu blazer enti e ma se na na me se me ntimi nso ade na mu odu no me ko yi force mu blazer kakra na me dia so na ma me ku achima na me ka se ko bi e free me enti no me ku a metimi kwa ha ne ha e se me san metimi akwa achima me so na ma nne na otwe me nukura na me so ai me kokwa dro ne dia ebi ho memo bi wate ya time ever for ask ko memo bi anom kokwa ni nyina be program no watumi aye adwuma na se ma ade ba akopra ha me se me yare ame yale minimo se ye honamani anka makokra me ne ko ada be ma na ye obibi ana minim wususu se be ma na ye obibi ma metimi hu adekura se me yare ame hu se yare ame yare no mako hospital sa na me hu metimi aka se bi kwa me sorry me hu manu ye manwuno so makwa se minim arewia enti se wo manager school ti se makwa na just school ti the last time sika be ma ne de ma 23 cities no o ma me 23 cities no ne 4 days o ma me 50 cities and ne 3 days to 4 days me sa ko ye ana o ma me 30 cities e ma o muska bi bia no sika sign na wo sisi be ma ne de bro every month bosume bia ma woti ma me 50 cities bia bosume me sa kwa na me sanka bi da bosume na na me sanka bi da o ka da bi o so onye adwuma nye okay woti me nya me 20 de manya ga se ne 50 cities ma me 20 cities bosume me ansa na me nya bi da e bia 15 cities mitimi nya what complain dia ma na busia ma na busia for de anka me to bodan anka ye na busia for me wo kura na sa de ni suri express ye no o ma me ka ya se de ba ni adwuma ye no wonya ne den bema na woni ni sister se sie ya me ka se ne ba me ba ko se no ho makro no da bia me friend ka chen sister ku ya se na me u bla de ye no na u bla no me ma no ho a che me ko bo saman ni bla ni sister ne o se boku ya nya abotere e die na si ya wo bo bema ne dua bema ne de me ne de si ya me o me bo ne dua de eno kra ne da ne na o sorry ahomache na o ko aduma abla wa nyi ska man kra ne se nkra no enko ana o sorry a afro ka wo ko asuofia side won na akoya adwuma o fro ka ndi akwa adwuma ko no ni di ana mi so ma nkra ska fan ko school already so nyuna ni ada no wa ma ska to aduane ana mi so wo ko no die no ama nkra ska dia na me bo ndia so ko no to aduane dia na o fro ka to ono so san ye e be bo me duane bi tete me so me fro ka ana mi so to aduane dia enti o mo kan me ye da ne no 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 dia bo bia na me ka na wo no ai ko ba se minya ko na me ye mi ko je niema son go kampa boy bi eti hono na ya gigi susu bi se obi ye bebi a na ye de atwi aboa ti na obi be ya efro bi na obi frɛ me bo mama ne se na se me madwom ti me fa me dem la eti ko ba asa no ni pa frɛ na sometimes at the same time na krama ya ka me mane mienu 14 years to 11 years na krama akoma bom da ko ko fie bi eti na me mia ankura ne kuro eti mia na ka che ni pa ne se me stro me stada bia me wi a me frɛ na me de to ana misanya akọ fufuro mani ni pana ngasa na saka ni sro me sada ade mi wi amefro anka be ma ne ntwen ama me nwie mi sma ba ko na sori na wotu obi mi susu kwa eye bone me ka me de be sori mi sma ba sori ka be ma ne ntwen ma me nya ko no krampo onu obusa se na danfo onua na efre mi ana no sinyo onua na efre mi me pacho na be ma ni susu se wo twe bra wo ma ye wu ni straight na baby ade ne na me so me nim pra bi asasa me metwe me ne ten no wa nchimi ana so hu so bi kra se eti dia na wo bo dia na bo ene se me firi na chi e ko fa be ma bia na obo me dua se me firi ai una wo bra na me nim pra na ma na me ji na me nim pra ma no won san bebre o ai na me nim pra eti sa tam no e ma me sis anadwo no nka me come ma anadwo me fa me niam e fa talent sa bia mo da ne wa na ne me dua no e bia ne da won da so se wa na ne eti mi na me ko fa sika e ko ba bi ko da na ye edua na ni asem wada so ono ana ne ye ko piesu man kwan no but wa na me na ko da ne ye bewie se ensem e ko ba nyina wo be ma no a oni ne tim nei e de no wo ka fa ho wo se sesama no e fa omo kwa ma omo papa be ma ne de ade ba kwa metimi aka na fidie su se wo beti me kan se me ka se nkanya me nhira ne pa e fi se nya wono a ma anka me ne me makura ne nya ba bi kura na nke de ti kura to ukro ne tata ne de wan tata no bra ne kura no me ya se me de ba anya na me bo me tirim posa me de ne ba ha o ache na ya na bra na si me kwan se on pa nim guase bia me nya ba ma enen su oto so fom odin e bi se me nim se ba ma na me ne te no obo no ho bi modin bia da bia nkra ne ko school no pe bi mo 25 series yey no odi ma nkra ne ko school na ma say be ma no so
Onu so wama. Oh, ni nua kura yare da ho se sia so onu kura na ehwe no se na adwuma so asai. Okay. Eti se no otimi ka ja se be ma ne se wonya sika ma me fa nto aduane ma me ma ne ni a. Menyine be ma ne mo ne mini mu ni sika. Be ma no wo akwa sia ni se. Enko aduane ma e ma kura ne ni. Okay, enti no kura no. Eti no kura ne se ma. De enti am de ba ansa enkura ne hwemu no. Se wo mo me ma me hwa nkura no. Okay. Ese nkura be yare o. Wo me di dio. O ma ta le hwemu ma ne nyina agu me so. Eti kwan a mini ni mi enu ye ba fo se be hwa nkura no. Anu na se mi so se ma ye mle ma ble ma ye bi. Ma na me bai ble ye ogina wo kura hu me. Ma me ba se ko ni nyame no obi anso me mu wo kwan ma me twa kwan mu a anka ka abo me wa ha se. Adwentwenti. Anya djuma am se me yare mi na mama ye sen ina ye se me hu de we ameka se. Okay, enti kwaku me sam wa program. Me hwa patron. Eno no. Enti for man komo kakra wo hom se call no free wa ba. Okay. Nti se de be kan se mi de bi ameka se ma de ni nyima ni. Je se be ma da ka ho. Obi an wo kana sa bi an wo boa. Call no free ho aba. Ifi abusuafo na frɛ kyena omo de be ma na be ba. Na mo omo che se ne oba yi to nti sa. Okay. Sika ono nso wadi pa wo be ma no ho a. Abetra ha wo ye to ayam yes, call number. Call number ekwekwa abodjuma po abanya production wa bani agro wa waki ama yenya wo to mo nso se kyena omo ba no mo nso abeka sika podua be meyi ni wadi na afa akwala no nso mo kyerɛ se 40 years no kware no anyina pa ho wani omo to anyina pa kwa because at the age of 12 years eno wo ne be di nkai nemte wa masasi nso ojane kwa wo yani edima wa wo ediwe kwa de neje senya de je se wa wo akasa Inti wa 14. Oh, one to at the age of 12 years. Meaning information number. Inti mami on can some me. Never worry. Let you see you be audience. Inti chairman to also party. Na afana ngasa so ba. Ba ma na busa fa ai onya na obedi no so ba na so kwa de so ba trade. So be share trade ni okodi nu a. The trade empire beja. I did pa. And I say Oliver Syria Mix. I came a line campaign limited that ye ne wadia ba and Oliver Syria Mix. Mr. Kema line ye champu se what ma Oliver Syria Mix ama. And ki ye be ye day ni ane and uti bomodia nebra. Na also aquatic bigu store ni mo provision store ni mo Oliver Syria Mix. Ye were Oliver Tom Brown, Oliver Wen Mix, Oliver Melat Mix, Oliver Special Mix, Oliver Mix. Just a Tom Brown where you transmogrify Tom Brown when you are mechanic was and yet Tom Brown ya can you Google for shop nibi where you Tom Brown. Would you watch in your Bomadiana po now also echo pebi at top. Now 18 per breakfast and you have to be a D na fe and you so what to be a war and you know what yesum you go and live at Tom Brown onia. And yes, and get to the wood yes in the Pediano. And who could poku trade in China Mall and the Harriman supermarket, Cocoa Bay, as a for Machi Junction, with some Kumoso, would be at all. And it's with your friend. And was 0507 169417 0507 169417 and then 0243 519495 0243 519495 Oliver Syria Mix was yo where you be the BMU apa not just say 3P P work natural measure ye twamu process me say dan ye twapi work natural 4% no cause some 3P garlic measure ya wodi aba no ene oba ne ka ne ya de me hu so bi di aba to Facebook say ene ya sa oba we ya 3P garlic measure ena me si monu yo wanya kan wie akwa donko wasenya no eno ti we ya 3P garlic measure no ene just say P work natural one di aba no yanunum nro na so adro 3P garlic measure there aba onua pebi nanum na di wadanse what e natural garlic 100% garlic extract and you did natural plant juice and they aka ho and you dey 3P vitamins minerals vitamin C and in the bi wo mu adra yan fancy jaso adra yan fancy anka ho yan fancy jaso na natural and 3P garlic mixture e be still immune system no and my red blood cells no and the white blood cell na won pedua no ma ne yade enu ti yade bi ba yes magania magasia ye huna magahoho and yade no ko bo se yade we say hey
Enipadua we mu dia 3p garlic mixture ntia babu o awe neko. Wo blood no high blood pressure me so no be. Wo ba wo ko fiti a wo te yawo. I would just say, Yadwa calendar. Mr. White Brown 3p garlic mixture, and you sugar no, our high sugar level no. Would the any 3p garlic mixture? One sunny with 9 a year 980. Why you can say the door? And you dread stroke, and nothing to say what asthma. Would you son tentum? And would you so do so pa? Why ya say a ya no affair was said. Wafuno a yet do was no what I say. Was he a sikafro, yadifro, and Untiman Sanka 3p garlic mixture. And your stress. We have 3p garlic mixture edra. We put the out to her. No apijamu. Danieba, Mistiaba, Qualinakeba, Apidank, and Jealous. We been 3p garlic mixture. Piwak natural ya one and a coffee buy. For one way, netu edupa we be cotton. Yabedu ja, womoka, Wisika and Koshakamu, and Untifre 0248 92 8824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 3p garlic mixture the bottle egumuno eyatoa and ye de entuano kokko ede atuano hwe no obi amfa na so kwa na no wa chenchina 21st Keneke sciatica expert any 21st Keneke was ye nie and nti se bia woto ase aju wim efa na amromu na afa wanantu na akwa akosi from sexam wutu na isiwa enye yie agisent na se wa hwe ya beka konwam wunya 21st Keneke yade we ya fa ne sciatica ye ne sanimo expert tutu me kama na moto bebia wo bia no bra 21st Keneke ye tutu sciatica yade no ase ene ya doctor fo kuku dam ene ya de won makwaji ni mu dia fa kwane a sciatica yade ya fa so tutu ase enu nti emfa yade na fa bebia ema no enkohono na emom no fa bra 21st Keneke yenye ho adwuma ma o efi wuti su kosu na ase yade bia tete wa ha wo bra 21st Keneke ye betutu ase deku ye wa lab ho ye wa scan ho ye de oto oni ya massage body no na fa bibia to kama ena machine ye de wato so machine treatment na a treat you kama enu ti bomade na bra 21st canteen dia o ene na bo ubedi difufu ni adwene nkwai ampesie ne mo Mrs. Winya bo na da sanu a ene no wa baba mu na wo de ahye wo nantem no wa tena fom na fa wu twa bo ne sa utumi sampa bibi akokulu yo ye branch si ye do 21st Keneke enka do me market bi do dan mu Kumasi Esha overseas Otrafa radio Sunyane Tachima go so seshi friend 0540 311 311 0540 311 your time herbal or see the bread after your so time herbal center and there was any aduaba ne fa han inside here and until yakika hamandubra and yadia bom won yam so na yese natural kama and yadia time herbal me wada wobi e dia dro we wadanse ne titru wobi a wanya malaria ya ka atwena kwa asamado na what time herbal me zanka no kono bie wotu se malaria no krabasa and nanum na ato no krabasa and ya wonam ya no away and one na kro no enu nti winya TIFE time herbal me so de bre ato yade no so na se won pese yade beba ni paduanum and yadro ni ne KJ herbal capsules immune booster edro ba ko pe enu nti hwehwe bia kira kwan na enu nombe na atu sampa woni paduane sisi ho so wanya nwode mu a ye na iwode kwa akọbọ adwuma nika KJ herbal mroma bi jana house ubenya nro ibi atonso na akọ jansen kwale na keba Daniel ba Mr. PFA have made ozone scammers and apidan chemical herbal shop BMO ubenya time herbal measure and KJ herbal capsules nibi Mr. friend 0244 0244 417 669 0244 417 669 ATL and to my papa dear and your tone ya kache yantuma ni nano enida ho design colors ya colors anunti pebise ATL to man as a wufra na wo diko program bi ase obi etwe na ni ebehwe wo ye wia ye bisasa na ni ana papa enyi fa na woto wo ntuma no efiri ye wo nwa ye fedodo ATL ntuma entu wudi usia entumom
entu die tia na tie eno nti wonua enkope ba bia ntontoma ATL ye niema ni na ye cotton 100% ABC English was ATL Kale Spice Daviva and a Treasure Fabrics ni no ebi also ye wedding engagement wa sorrow or office or party Friday wear Mawasaka ATL 100% cotton fabrics quality and until your customized fabrics and so our schools, churches, organizations, associations, moped, anniversary cloth, corporate cloth uniforms. Mr. Wada Ubenyabi. Facebook www.atlfabrics.com. Ubenyabi Ewoho 40 Kwame Nkrumah Avenue, Adabraka Enkran. Freji A-105-1217. Mr. Ayafrayen. I was 0244 334 406 0244 334 406 and then 0544 268 974 0544 268 974 any online atlfabrics.com tabiatakum Mr. Wada Edu papa ni nonom tabia takum ebo mema be ma ejida na so me se be ma de wo so de ye se twa 7 wonum na jina mu tententen na eye kese kakra ka ho ye se no anom tabia takum enu na beboa ma be ma wajina so yiye na tabia zeliki ode yi ejisa me se ahonya oba ye ka e ma owo Ema ubufu obi was masesa menema mi frifie akọ da bi esesa uniema frifie nkọ mesro siesie ho fa tabia zenikio etu ho asie nyina na nchite pintin me bacho tabia hebo me shadro so eni ebomode a na enonompi na tutu yade wa hodo ase efre eni paduane mo pharmacy eni heba shop bia mo wo benya enroyi ebi na emom no eye pusu ya home enwe 0243 68 Dr. Bano no oni na tuwa no mpamu yiye na mese wona ya frichi wonka se mu abu when accident bia wodwuru ho wonte ase ha ka wo se no mpamu wonto mi mfansi si ho nko adia doctor miss me chanu prise na wo ye good na no mpamu wonsem dia o ya ade emfa wo mfa baabi ji amanfo sikadi baabi ko Dr. Ba oye no mpamu adwuma na yare a wodi bedu ode o sane kodo amam anything so was para code no ene ho atoche man na wonsa wonai dompeno kasa no afichi emuabu pay wokotodwe no eya na hono eyi kra na ebutu so no wobonsa ewonu wonu na ye kokko mesa wuga wunya sado ani betre ba herbal center enompemo ene kasa emu ayare sade o ene ewonu ya he yajimu title dia wase wo betumi eni ye asia akan no wonu dia omra wamra ye je hudi ye boye di prakopa ne dia sasia bo esanse ye nimsa ba heba center wasam ye eye stroke ani dia ya die gonorrhea ana edam eye twa stomach ulcer ana be ma wayemre wompam wo be ma no aye peche se cambusos aye peche se kontomra ye dia kaja enu nti wo ko agi so piopio so ade no so wo se gina so yire nchen so ba na mo dwa ya na mo se enyo numbers ya manfo fra this year ya pay my number so de amra so anu so obi betu anu ti wo kro no bra bia press ma wo ye wo mema ene ma wo e wo ho wo ba na wo se je wo to ne ye hwa ye beje wo ede wato ye wo ultra modern machines e wo wa ye de ehwo yade ye kredit ho wo be wuru ba herbal center ewo Kumase Atonso Agogo wo Agogo hospital no enchaiwa friend 0244 083 482 0244 083 482 0272 500 012 012 achafo ba na ayare wanyina bejane pastor Jesus makwaba ma me do so ekwe makwaba
Yasha Yeniaba a Kria Pokia Nikuno, Kwaku Mensa. A queer Pukia Kumensa. My pedal was Antasia with tear then. But the queer Pukia Casana Pao. Rattle papa. Now, Yana, yes, sir, Yana Ton Cranu. Now, your tongue crasset, baby, a Bushafon one. So, Libya, now we watch again. And I queer almost free. Yeah. I told them, I said, yeah, Casaya will be fun as I said, and I'm way by the way to be near there. Yeah, yes, yes, flower, also to us in one. Nothing, I told you that, Mamma. Not person, now one member because who tells them up? Mammy, I can you now. Baby, I walk out, Bob Basso said, Nebano Prize said, you're my dear. Why, Jim Captain, a Gamadian was it? 7 previous, your man penny, ba, on the better. Not mammy, when you're dear, when you're dear. Who bought master for this over 14 years? I shall say all boss handsome and I sub you. And then the 10 hour day man. Media who buy was also on a show, ma. The only problem here, almost about a bachelor and the entire. Oh, and ma, I never been there. And you be bent in the mobile. Until you are a people crack and mean enough. I'm from Yana 10. I'm here on 170. And I may read you 2 or 4. Says I hope you put a giant and ma abo so now Roma, but wanted to papa dear. When I hear about as I can't say only the baby as a pa. Mammy, or see to me a found one or coffee. We don't have for one time and say, Mako, so Munko. They say, I'm not 14 years girl. What should fear or number or sin I get them. It's in the master, Papano Omra. Oba, I had the also a bit also a bit. Neither Timmy will say, I can't put a before, and I only before. None of money they are boa. I'm a baby idea, but will not have a man. Now, I just some java and to me, I mean, Captain Tidia. Yamia watch now, Papa Modiamra. Yes, the people crazy about war and tomorrow. Hey, Omra Mitchell say, I'm Padia, and you will be no more young Padia. Nothing, and Planet Henry. Your best lesson over here. Then that's the Pastor Julius. Marco, and me were foot to a cram de mamma. Me may be mususu. I want mususu. Mususu na awono enye sa akola na ba no a wantumi anhwe no eno ene kofa nsem bebrebe nyina ye de ye ba akua nsem a wukan ebia eye nokre ebia nya nokre na so wanye de problem we nyina ba eye woa kakra bia mfitiasi nyina ba men won kwan a wode wo faso ba bia moda nye ba bia motie nye edwane amudie nye aso kokọ ya atwem sannan wo de yemi dada nkora ya yensia sese wo sa akofufuro eholo so wo sa abawo wo sa abawo ka owo wo ntumi hye wo mo na wo ya wo sie nyame baye nyame ebaye nyame nya sa de no etimesra ma binom mokọ na nya munsusu wo the mani wa how no esuti kakra esinse how ebebemu wo enkura ni bamupa na how na do so bubuja na wa adwuma ye bebre wo de na nsikura ensi se nyankona yi a anka woni how enkura nse wo ye ne yemienu a anka ba na ya wo ko wo mo hoyi ku obi na taba mu ku akata wo mo so na so nkura wo mo amoa eti ba na wo nse o fa suro o se ye be fa wo mo ko ba ne papa efise wo je nkola na so abonso wo wu de nkola yiye eti mesra ana wo kan se mi wo fo mo na me wa ho na ye me ya eti mesra wo koi ensan kwa wo bi na abotre na tina ho hwe wo mo a wo betumi a che na mo ma ko ensam no ye ni ho na so di abna kanya na akua kan ebi wo mu bi eja kwa ku mensa ewo mu se wo na wato yatopa se akua nka no kokora nkora no de obo ba Akoma wo de wo ba wiase wo ya ja ya de nkura yi beja wo mo wo ana wo pi bi wo ana wo ba yi ka wo oda aye kora no wo tuni ya wo a e be fa aye enti wo na wo ya se adwuma ni nyina de nkora ya ba enti wo aso de da wo so enti se de nkora na bra bo ba ye se de be kwa akosie se de be kwa akopem e ya wo ni oba yi ni anu na be hwe na wo tuni ja nkora nan na ho no mo ba besra wo mo pensities na waka wo mo hyem na do mo ba beduru ado na mama bi entitimu ba wa na mo ja nkola ni nyina gu ma ne so na ma no ko na abere te se oba ba akopɛ na ono ko afa ne ho na ono ko awo ma no
eti se do mre se ya yesra mama ene oba no kwa ne fa akola no oba no fa o no ho ene ode ba ye ba wo na yin se no ene ode nkola ne ba ye eti do se ya mo so nkola no na wo nyan se oba no giant ne wo shi na ye de kwa akofra nkola no mesira de kwa ku mensa o si nyame ya ade na o china na busuafo so mo dem beba omra no me ka asem fofo nchen e me na ya chen me da se papa me da se na nakua international power prayer chapel prophet King Jeff na da no papa na efra wei ene prophet King Jeff se honhom na wona mu pa de how be na wo se tutu mi kan ma na moto na bra na ne so de eye na kete obetutu ase deku ama nwa do ye ba eye stroke enye ya de diabetes edam what the international power prayer chapel etuko ana wo peba awoi ene bra wo ba won ta wa hinasa wadwuma nso na wo pe bia wa chiri certificate ye ene fa na wo fa ngoye na so adwuma si e ma akwantue na wo pe akwantue nso wo fa fa woni wo musi so nyina wo no so metu kwan eye ya na dem na omokọ eye ya na dem na omokọ wo ku a wo de wo ku a wo tumi kwani abo wo de ko international power prayer chapel na ebia na bibi kuram na wo hwere wo kama ya de dam krono awudie ato so na mesobra Bible original Bible no kwafo prophet edibehwehwem na saye no kora ebedandi enye do kran so a yakopon be vindicate you eno ti bomode na ebra hunhumu ene wonam nsam no ye papa wo yenwu adwuma menye ewu be hu international power prayer chapel no akosia prophet Kisidentia bukuya da biada ye counseling emergency counseling 6 a.m. to 2 p.m. if you had what prayers and counseling 9 a.m. to 2 p.m. Kwasi ada anointing service 9 p.m. to 12 p.m. Ubenwu ya Santasa runabout. Ya wo Unity Oil enchanwa. Prophet Kingsley Jeffy. I was 055 69 055 69 49 087 055 69 49 087 and now 059 16 49 462 059 16 49 462 madam wakaba mejo so papa ye da nyame asotumfo no e bi ode na babidi and I list abraje the buy man but me monitor na ye or the arata bonzi mi pato din say the man can be ade what no buy sa na me bono because ene na cho buy no say so de ana oni wa na tiafa so afi abna sante kofo or the ne ba say na wa boy djuma pa presla djumo or the ne by Isaac Amwa bright j afi djuma o tuli yeah o tuli or the ne by Eric Beth or the by afi Abigail Doris edu say Dina Brown or say Linda Ishaba Rocky Odi Vanda I would buy na yeah again would buy na Edi Vanda yeah nana ya or the also a buy na fi Ernest JG yeah and I fi maybe I see all the chance me nyame bre e buy Teresa Boatin Evelyn Fojo and I fi Kukua Bright and also all the band but omo boy ne e wo Facebook na rade insha omo nyina oni adwuma papa omo ebo e de boy ma metaka sem we say ye de baby nya de ni kunu ba no nya be ka se onhwe ne ma sa asem no ya na e de se na gi hu achi nde bia metaka sa asem se pa be ma wa wo ba ma na wo yire betam wo desegese wo be purification mu Akoma FM se me do brema ko Akoma mu nsemfo munima semame ma say even be man wo ye wasede kura na na se wo nye ni yie me dem say na meka no because ending it's not easy so ba betumi de ni kunu abase mun kam because mama make us say it o sa wo hwe wo ba me no ka say enra wodi sika na on be dem gina no be me free ba no na na kura na be boa oh nana so we show back because for example Pastor Julius Heneme me sure say nra na made me sika even today Pastor Ebe why na mamre so say me yiri so the neighbor or be can say because umedura mako as we be can be say when was the last time ma uma obanu sika
That is the questions I all my mema monchamba. Since the Bama never do what I get here that question ebesu. And you automatically ebesu. Bra a breben in church to our obesica. Since I make condemn me say, you be the breben in church to our obesica, make us say, ya, our magic. So for Yama quite proud of TV, Mungo baby. Budget and said, oh, my ya don't better so. Biscuit on Berry, go school on Berry. What won't go school to store my young roof? And the lecture said, and that the other. And the day the Bama Basse, Sebi me report that one over the time Basse, one Fanima. A brand rock, over Dimsic and none of Pay Dimsica. And yes, sir. Oh, man, one more damn. And no woman in his car. Well, now, okay, was the last week, cry. 1 week, yeah, Sicaba. Mamma Bremen no more found the Sabbath. 20 Ghana cedis. Now, what you mean, you want 20 and Crammy say? Ah, and Crammy and San, one moment now, about what you said, a dear, and another one, a young, said, a dear, no war. No war, not one to cry, yes, and a shake. Ma, just a member be no chop now. Chop now, woman back and Crammy and San 20 Ghana cedis for 2 weeks. Now, what way they sent us the remaining cocoon now, everything will be empire war, Krama war. 20 Ghana cedis for 2 weeks. I bring the moment Crocus Craba Coupe. Craba, Jilka, Pogin, and Yaman now, Bumwa. Yaman like a couple of 20 Ghana cedis. Now, the 2 weeks, 20 Ghana cedis. No go through some Hemema. What can some Hemema? Who will want to say? Now, what do you say now to me? What do you say now to me? Yabasumu ya ma eni ya yiremu so enti masere be ma de ma wo yiremu okodu se won twa oba wonya okodu pe yeruko dofuo do ba wedu so ye den nya boafo efi se wo ma na dia dan se 2 weeks o mo 20 Ghana cedis se wo boa be pubu so wo boa pubu ho e tira ye twem ebi a wo so boa bra ne be yiro no oh oboa da say madam si ne se wo send MTN ayikura mo ba mo nia ebodo mo ba mo ni o tigo mo ba mo nia mi ato mama we ya receipt ya dey eka ho bring your phone na yenkwafo yenwuram this how the same is can na de beba says what the many people na ma wo mo a adansini no ofa na bra ana fen phone so maye no one chire baby na this can fa ememma binum guye ni mo ase dodo emebinum eguye ni masma ma men kana she mami wo so ya bashe bone eno de adansi ni mutini etwa wo kira ni mo ko ba saade a obeti bi ohia ma and Martin be ya basham bonnet. And remember, because of Yayemo. Because of Yayemo. Ma, over so do about 20 fan. Oh, no, what do you know? Boncoso. A bear member be fear. And what is that pray? A member be fear. Yeah, but what's assassin 2 years for a branch a year and pray, and then enough of what? And another day. And then some of us don't know the school. Bama Trusting said, yeah, Quebec bonnet. Mammy, just yet damn, I mean, show your sat to Libya. Was sons and so once you better what we can then I don't want about the age of 14 years and come on needing you to make me flat family crew yana then and welcome fantina said with a man putting for a better oba so I no said your man putting crown no said when you be what in the kind I say about what's the other wow bounce so from Punyata to come so can fantastic and also the kind of some man putting for and I'm all good on who said more you don't to tune him on computer brother na mko de mo no na wo de ye ya mpanyin for you buwom ina edi agoro akwake to timi kase sebi mi mpanyin kwa mi na medi no wa bo dem me o je mpanyin sta ko fo bi no di wo mo ye mpanyin so pega wo sa no wa bo hwenyansa kwake to wo du hene na nya mpanyin obedi no akwa jedu na nya president abedi no wo tiri so no apampa so the shower here when so why ask kofo say afo why ask kofo the twa so na aboawo na don saka ho na hwi ni wona afia ka se me beba no dey pafo yes pafo so ne fom den saka to kofo nti hu se bi ono manpanyi be si aka kra ke to ben sma aka ma wo sha na ngo abusia obi tiri oba beda amadu antonia man tiri ni be makro wonder family
Some people need to meet them who don't say come and hear my friend who says prayer. No, open with the woman. No, which you cruising on one. No, I don't know. Ma, you know, the Baba me I have one. In the Baba me I have one. We'll be able to go in the background. No, which you don't have for them was spams and what. And no cruising on one. I don't show them the demo. As any over would be. You go for questions and what you put on. When you begin here, when you are Tonga, no, all the cows of off to Koyago, a chamber and Baba. You may be said out to cry one number, ya, will be to me very you. Oh, would thou road bros and roll Mika? One, stay there. What I was so now, I'm for one come. No, Mamma, I'm say, put me down with the semi. I'm yet done the boss. You should say, big was a name. Yes, it be to me, that's hey, if you see who, and mommy, 1 year studying and one mama will be over to me for a woman. Yes, your father, your father, Mama, the million walk when you saw. Ma, yes, if you do me room, you say you first, but good. So, am I, one, with a chamba, a china, Magania, Magabish, young Magaho. Would I say, so one says, see. Number was your two send me or Yabba in Gruma, and tell you, Bessie, Nama, start right to me say, and you didn't say what the age of 12 years I had a man, we have some poor man. What's it? What's it? Won't you want to ma? Yes, oh, my conduct, yes, so conduct, would the Jama. Would the Jama? Yes, would the Jama. Yes, would the Jama. I might have for the breed. Mama, 12 o'clock, no, I done it, Mamma, die. We jump not was Obama. Ma, I don't know to the Obama at the age of 40 years. 40 years. Put in Ghana. It's my test in the Bible saying to be my for 40. It's your Ghana. I was here too. I was here too. You must be arrested. I was here too to see a man. 40 years. We don't know my dear. No, my baby to two and I'm all pump six years. Maybe one over. Minimum member chanko. Be when you so manka. Go back bomb of 72. Said woman you could be fine. Now we see pampine. After me, no can say we don't feel tonight over what we are late. Okay. What but damn? What but that? No, we come back home. 40 years, we make my money. 40 years, we make my 40 we make my money. When we do what can't be theater? What you can say? And pampa to me car. And we are safe for. Actually, say I tell you. The papa ne banu wanya se papa bi anko so beti bi ehun apa. Happy birthday enko. Mama so e beto an. Olivia Kunedu a wo be kwai dominance senfi. Happy birthday to Olivia Kunedu. Be kwai dominance. Yeah man, happy birthday. We fan kese. Everybody stand up pa. Augustine o say Ai. Ma message da kwa aba. Nyame kwa ya wade be na ne papa na otweda ne be ba so. Nti ne no so be fikesi ma be saw. Me bomb pie, me win my ferry, so bit Babadua from London. Now, I mean, say, I said, Chibianso, Nini Pano, so Wabedu. Aha, on them, yeah, the map, I see, and when you say, Sam, or number call my name, or Mako, Tenus updating. Medasepa, Akoma, yes, a chance, Nyambre, or USA, Chas Nyambre, Augustine, also, and Sassy, or Tia program, a share at the Maya chance. Yame ensure papa ensure with new age, you know. God bless Eba complex. Dr. God bless. One on the Kasachna will be papa was secret. What for a draw the bedroom as a man, and Dr. God bless. You might said diabetes, I said normal, the doctor I rejected. And only Dr. God bless and Kwana Yahoo asthma 1 month, pepper, to us here. I feel that obesity, why I can say, what did I say? Brano on your own fun man, good shape. I feel when you are epilepsy, how henia, any dear Akoma Brana on one. Momonia local massage or maybe when nobody sunny, when nobody are kaka, how matters or you with Makama, and Boa Guaita Compo, I have Bomon Nebra, hepatitis B, and all type of stroke, you know, or you with map. No sense so they would be far from now. We are, I just say, and then a body and before Brabombo better from more. A sabra I am calling you more, or we tell you Kutu, I basa, a Hong Kong, Dr. Goblet, or boy, but more than ever, I swear, no more through Papa. And it's Dr. God bless. I was one a Presbyterian church, you know, and I did and Shenmo and Kane, baby, and health insurance, and I know everyone know Miss O and Cardia Dan Suman, and I've been God bless back complete. Dr. God bless, every year to Tumika, Nefonicha, and catch it.
Press 0243 0243 641 641 860 860 0243 0243 641 641 860 860 0277 0277 744 744 434 434 Dr. God bless you. Yeah, Juma the free. That weather. Any question me that obejo so grow fine moja do papa grow fine have atan ka ko fa dia ba dwama so eno no wose se wo so appetite atekwa bomode na bra be jebe unsa ayetitiriti eno nine ayetitiriti o da na dwena o sori a wotumi se ohunum nyina tutu aye mra afen so o sori ano papa wo se a wotumi na bibia nyoma nkoye bomone na je grow fine moja do ni o menstrual cycle menstrual disorder menstrual pains excessive bleeding tese o ko mfichira moja tu sa to say the baby aye wo no go fine tonic no da do no pa ele betumi adu academy eyi we fisa how we nyina mo necessary vitamins biara a ebo ni paduani bia ebi wo mu esa so ekutia moawa ewo ni paduani mpomo ni na je go fine with paduani bi no what me see about calling akeba ashtam ron smart about boss Fred men say about pidang purely kan e ba show biemo ubenya grow fine mo jadro ni bi ya de koko na ya de kita back na kokuma se am come run about ya Bank of Africa Fred 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and ya me put in one watch it mama me Dani Heba and Trading Center Dani Heba and Trading Center papa o ma go fa nyu ahodo dia ba adwa mai so Mr. Dani Heba Mr. Mama malaria ebetuna say ebe bongara fever at typhoid during this general weakness we need to you na o joints no so eya o ya Dani Heba Mr. and you're not Dani Ton Heba Mr. so Dani Ton so ebo money di mana kadina mu say menstrual pains dey oyi fi ho afi menstrual disorder say nsisi so and so obeboa papa but appetite so we lose uti fufu dia e say kuni na dey ku enum ebeboa afi so moja we lose moja say we hia moja eno ene betumi edu akadon Dani Ton Heba Mr. ebeboa Dani natural capsules Dani natural Heba capsules there I am memma nko ye bi o masi akonkon waist pains ya na say ma uti mu adwuma male vitality just say bema biara kona kwa tibi ebeboa papa and you're not Dani Prostate O capsules Dani Prostate O nso mama edi akadena mu eboa memma eyo mu free prostate how nyinere mu bema bi wo jonso obuso wa se ne bo wa che ne sisi no wa fe ne so so wo bre obuso wo jonso to se ne bema mu hyehye no eye Dani Prostate O capsules ene edi akadena kona kwa tibi and you're not Dani Heba ointment nso Dani Heba ointment ma general body weakness se ni pedro nyina wa ye bete minyare nso menti apo kona kwa Dani Heba ointment na enu akadena and you're not running Dani Heba Mr. Dani Ton Heba Mr. Dani natural Heba capsules Dani Heba ointment and Dani Prostate O capsules every way and you go to the kumedro name na du padi awonom na siesie ni padua na yi yade afimo open for the mabo friend for ni mrufie enkron wa wontumi enom be friend 0244 344 651 0244 344 651 027 33 92 877 Dani Heba and Trading Center e Washington Room one Dani Farmer and the Buffy Pam that natural mineral water obibini black man adosuo ne yadrisa be wakwa fa ensuo kroje ya so afan fidie hudu nyina mu kana ha de ensuo ahote pa no usu abochire ba na de usu ba na be shoto a ensuo a ebe bo du akagina mu that natural mineral water bomoni ne kwati bi say ya party aye adabu biara yabo a ensukom be bi pam ya serve de eno no obi ankonkoto a okotu aton akwada obra ba gibi na wo fresh numbers ya obenya bi aton obibini black man company limited and na ede ensuo zet aba and into friends 0244 620 294 0244 620 294 yes Savior food Dr. Savior akokofa enodi aba adwuma so obi ho osu edu no mpane ya de bona no wakam na yese ontumi anyim nto yare kra sa ni pe obetimi ewu na we de wa ye na duro a aduane a wo di ya na yese ye ni pe ho adwuma so se diabetes na ha ba ba dibidi na ensa ya de ulcer omini ho awo afenso da wontumi na oni pe nyina ayem waist pain how when you run your papa bema na ntini nyina so se de se gyina so onse nyina ye titiriti ne wa no ewo so gegegege bo modi ya constipation acho Savior foods ana ohia Dr. Savior kachina benya Savior foods bi ato enko ba bia wo bi kacho so oton bia kachina ne sini hu Mr.
Obi and Trombi. Fred Dr. Senya was 0577 0577 201 201 495 0577 0577 201 201 495 495 Alaska Star Enterprise. Ghana's #1 original wallpaper center. And no ma, wakoko fa wallpaper the abeg man so no kwasemi. And then biara office biara recreational center biara ye painted the enye ya the Alaska Star wallpapers ni bi na eye fun adwuma. Wa bommo na go kabiri for Germany, Canada, US, Spain, France, Italy, Denmark, Sweden ade aba ayewa wuntia office biara DC ye hwana obi biara color biara ope biara size biara ope biara brand betu bi cotton brand betu bi so fa ko ACC office mo. Alaska G, Alaska Paul, Alaska Kuluyo. We be we wa Mrs. Anoche Plaza, ye be Prudential Plaza, dum Kumase, Hoso Mako, ye de be mau. Friends 055 055 411 411 48 48 78 78 055 055 411 411 48 48 78 Tom Vita. Breakfast papa we di opia amame di akwala di penini di koko di tuntum di tete di kese di Tom Vita na de den say 5 minutes pepper who dey o here ni so chie unya the one the sugar levels so from kra opa more sugar there then afede betimi di agum na afede milk a one why your breakfast na dey who here long minutes long hour me late there be na minerals 18 minerals vitamins and zinc folic acid calcium iron vitamin A D K ni na o esa boost to health immune system no e ma no eboa papa everything woman ma one need Tom Vita what you wonu one more man you say brom yes ye we dey Tom Vita babies na akro no o mo ye intelligent aye smart bako wo pendudu mu obenya Tom Vita no betu big supermarket provision store ni mo we dey fry yen was 0540 0540 12 80 01 0540 0540 12 80 01 Tom Vita was one is your share keke to share the here Bentec Connect Venture aha na ye kwakwaji computer ahodo nyina bi o Bentec bi o se we school ni ana we adwuma ni bia wo di computers na di dwuma o se bo money ne bra na kache owo dual core laptops ho obetuni ade aboa o sanso new any home appliances no dey home use and the mono chiawa ye enkenso eno so bi ho or dual core laptops or core i3 laptops quad-core laptops ni na bi ho o sanso repair and also fix it their asset laptop asset and screens na abubo nyina no na joso e ye kwakọ repair nyina bomodi so obetumi esua de na ye computer well it is for ho see Bentec Connect Ventures to Dominica na kwaje laptops papa ye wo edu pizzas ye ben Asempa Pharmacy friends 0540 36 83 62 0540 36 83 62 ye Jalite travel consult Jalite oboso otukwa ko UK US Turkey and Dubai assemble say we anona so do konko dia be dia so do ni cha Jalite omo money adu akọ afeso peso ko sua dia Canada US and say Europe Ukraine baby ho so betumi aba Jalite and na say opa Schengen visa ye bebo na so peso ba nche meteche bibia e fa Schengen visa mu eno so ye bebo mo na cheche ye bebo mo dia opa working permit Canada nko dia wajosu Jalite travel consult ho eno betumi abo omo organize trip the Akwa Expo Tour Dubai October ya and Dubai Egypt Christmas ya so omo kwa celebrate nyoma bebre afa ye nkwa wo bebre nso a tour centers a ye nyade ko kudu wo pa ye do bakwa ko hwehwe sa nyoma nyina o ye Dubai nkro no so bio Dubai nkro na hodo ni nyina bebre the world ye bakwa ko kire wo ho e de na wu da what safari the whole so bakwa ko hwe ho ni nyina e wo ho Dubai city tour nipa bebre ko ho ma sa nyoma nyina no nipa bebre ko ho ama omuntini nya kwanya nkore ba Jalite omunya kwanya sa udi omachi ni omuko omuto no dia sa nyoma nyina no omde be kwa kire wo nipa chaw Jalite ye di ye wuni ye mfa wusika di da biara da enkobo bo ska no nkasa de betu kwa be na ya no magi ska no omedi na du sa kuti na fe wusu agya wadwo we nya Jalite travel consult ube we ye watonso so high tension atonso so high tension friend 0542 96 15 79 0542 96 15 79 ye kwetwe ye ho aba ye ba ye ne ya frefo bedi komodebo ye Josie fashion wi ayi wono na ashamatade
Edwa that go see fianga ba shata dia. Mama gasa Joseph so wa man ntad ne dia nsha. That ko do de ne ba na ya agene ya betuna. Ntine ya tie fo mo hu de mu hu. Joseph si juju no. Juju wa ya de ne san no fe. Joseph fashion e wo bom so one meet with that sport. And the day and shanimu and not friends 0243 0243 433 465 0243 433 465. But I don't start being your friend with your friend. Na efa mano or budget no pam. Now the amount name so how problem. How be an hour man you be ada so self say boa said obi dey dey ba ya so mu aye wadwuma ya bomodin na frɛ na yemwa e be more direction ya tro kuma se ye kira kwan no dey simple kra kuma se asokwa Kumasi mo ya city mo ndi akra onye mfie num kra be chew oba ya ne mo no na opposite main entrance awura mo no abun se nhwani ma wotu oni abun sa Akoma FM e wo ho da na yentumi mo a oyira mema wo number na how bi da wo so mu nsem ya bo beye awawe ni nkoye watrema nkoye na ona peso film ye mo wo ye ready ba bia wote waseta nkoye eduwo bebrɛ awawe ni watrema che ne nso mfa so bi e wo so atete awawe ni ya wori bibra ka wo hu ne wo so ye ni nyina nim de no ye be ma wa ha Omade na frɛ hu mu nse ne de ato fa bra be ye ni ade ade nyina be hwɛ nya ma obi ahwɛ no waboa ɛna no obi ba sebe ne be ma ayira ntententente nya me adma nim sebe di ya wada na so bi ahya se eba akyɛ kra boso ne de obeba betena ha no obi ni bachi de akyera mamfo abobi hu sa mpa fɛ di moye dujampam wase de wose no ifia akwam nim de obese no aha nti bomode na bibia ni a wode frɛ me number yi 0246 82 45 49 0246 82 45 49 after 0553 67 21 73 0553 67 21 73. Okay. Nana, you answer okay. 0246 90 39 87 0246 90 39 87. Who pana from Kwani friend name of direction. Okay. Ma yantrefie and you come from so and them wa bra. You see, I'm not going to go to them. To also be salary, blue, so the kind of also come TV at all. I'll be live on one of Mama Funya Biche. We are Kings TV, and also demo already. Be a console on your TV. Any idea, be kind, none will be a share. Sana will use other TV. And no other count here. There's a couple of I'm going to be a bar. No about the program. There could be a Mama now program about this or another. Original Jerry, I'm not going to be a friend. Or them into me, Roman. I had a munyamres how. Sanatema. Santasi. Man, I mean, divine fashion. How they are two. Kings TV, they are two. My master. Ofori man so kwanta o dia tum Lina e dia tum sister Lina e dia yes and mission after me aka same nyaba oba pa Esther man pacho firewood ministry ma e be ko pejpechi number 2 mama Esther on so tie oni kom dem wa ye chia wo nyina wati OPK kaunda e wa kra on so fe live gaso maka je sento kwa kese wo se bra na wo mani su o so brefie na dia ko am se wa man to kwa kese asi wo dwa to Gaso. I remote at 32. Champion pa. Sarete. Omo bi ati. 0324 98035 03224 98036 03224 98037 0253 114497. Ye twa yenwa ba yaba. Brasu ye ni komo. Maria Dra ye bo who dey wo anytime heba Mr. Nepal Mr. Yaba Maria ayana meeting mo plan for me hospital I'm 4 days so on so need na nkra na dia 4 days ansa na nkra no aba na me yare da hospital na papa no maka cho se me yare me ko hospital ntimi mankwa na ba bia na metia so enu site enti obi a ni fie ho a obahwe nkra nti oma na mfu hospital na se me ba me friend no mankwa na ba yakwa ya na yakwaje me to hospital me da 3 days na ba me na tinya from me phone so enna me kwa na yaje me to na de chinya no si ebe yimi so yanyimi o de me nim gite doctor na asem no afem ahomache 4 o'clock say doctor ne sisai ye be yimi ana
ana osimi ntimi nchire doctor na nyama what is yi wa afre me na me ma nkra ne mra ana me asamba na okay was me da hospital wa bisa se de hu siti da bi was yi wa afre na ma nkra no me ma omomla nche so yare no o ma nkra de ko no ho e ma nkra ne ko no no mete ana ja sometimes me ka se no wa no ba bia ona enti according to say be ma ne ba ma me sa pecha de to ba na ma enkra oso ma ne nkra ne ma onu ni fie ho enti be ma ne se nkra ne ba ne fie ho de be ma ne mfa ne ko ba bia wo dan ade be ma ne te ma oba ne fie be ma na ha ne dan but we ma na throughout ni nya o se da wo ba ne ho enti e ba sa na frame sa me da hospital na ni bia koso ade chi ya nyimi no sa frame be 5:30 ya nyimi na msi da bi o mi nyimi bia na doctor ne ba na wa yi mi wo se anya se yi wa frame na ese me kwa adwuma kura na nkura nti na me nim de issue a ewo ho no enti me ba du fie na me busa nkura ne se adai ana me mane ba yesa ye kwa ma me no ho no ma me ne si da bre me bucket one ne bo no ne bucket one enti sa ne dia ena nkura ba ba tete ne mane dia papa ne mfa ne mane nko ono ne ba bi a wote no ma on fa nkura ne ma ho no enya sa so on fa nkura ne mla me enu ti na na sa ma be ma ne top pressure ma me se ye yimi a me friend na ofa plan mra ma no kwa nya me ni kwa na me da na me tete na nso na se me ye me hwia enye ye nti na ba na sa na se me ye din na ye me na me friend se papa ma bedu fie enti ma plan mra enkwa so do mo tina bobo ya so bedu anto secondary school mo no odi mo fie hin na ba kwa bobo antwa am bedu asa 12 secondary school mo no mo fa fam no mo ba ma no kwa nya me ni se be me ti ma kwa 10 Ghana cedis obi a ye di me free hospital ba 3 days omu di 3 days wo ho no 4 days na omu di ni ho ekwani ba no omu ye train na hata mo mo no se kan ni na on days so waje no ho ne de wo ho e mo no ho okrobo ntimi ensa no ne wo me ho se se ya me no kasa enti nkwani mi ensa ba na 10 cities no de ma kwa me sa ya you free hospital ma ane ana fere bi sa ti papa eti wa for 10 cities di ma ko wasi me ni bi da sa mi dai mi ko wi ana sa me ko dai bi no na me dia ma on na ade kwa ga ga be pa mu ma ba ade kwa na me na abo na me gi 10 cities ni kwa wo bi wonu o ya bi adwuma ma me o ya construction work yi bi private bin for yi bi ma should be a boy ya me di ni number ma mu da bi a to da bi a me for so bu wa adwuma na se ni bia wuye woti wo bo sika no hwe nyame anum enkoye na bra da so wo ko no fra me e ka kire me se wo ko aye nanso saa tam na me ba be ma na wo picture na me di ma mu no na me bana e wo me nchen na ko na start ye stubborn bi e ma na me so me yare na ma me timi ye me ho hwia na nyeye bibia ko anya me ya se ma ko no ko fa obi phone o kan wo nya fese 11 years ni ma ni ko nsuo e ko ya obi phone ko fa obi phone ma mi mani ko nsu na me yare da ho na me ya yan ma ebrebe na me si o munye ma bi se mi obi a wo si ni mama mo so ni ma so e fi me so ba ta mi diri ya se ma no wonya fi sa ana m se na papa ko nsu aka ma na fancy ni ma na ko papa na ni musika na ka 350 pesos na ko papa obi na nyame ado no onya to go cedis bi aba me dia to adu me adi enti mi so akwa ni ko so na da na Monday wo ko so ni nsu mu na pa eti bi kon my man say de nsu ni siam na de bi anu wanya ka anko e say Antoine Scandal adas na ko mo woni e pacha ati na ka wo de ana me yase man nko nti so no yase pete pete na ati akoti man ko se ko no ko fo bi fu a wo de asi wo ni se me de wo ba na fa na ho nche no mu a na kire nya sa ba ni no yo ba no wo 14 years me se wo je dwaman mu contract e na de wo di pani no so achie no wọ́n so ẹgbẹ́ ya phone so ọ̀pọ̀pọ̀ òbí phone máa ọ̀pọ̀pọ̀ phone náà bíbí àyàn mi ẹsẹ̀ ọ̀nà náà wọ́n phone náà Samsung touch nketewa ibi náà wọ́n Samsung phone nketewa ibi touch ibi ẹ̀nà ọ̀dẹ́ ẹ̀kọ́ máa ní papa ọ̀fà phone náà wọ́n ti ní di phone náà fi wọ́n máa bẹ̀bí ẹ̀mí ẹ̀mí tí náà kọ́ akọ̀ máa ní papa ọ̀kọ̀rọ̀ bu. ọ̀papa mi sáré bẹ̀bí ẹ̀yà phone náà. ẹtì ní sunmi ní ṣe ẹtì ọkọ̀ 3 days Monday Tuesday Thursday ẹ̀nà papa ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ mi sẹ́ akra no obo de phone aba eho na me na de phone ma akra ana so me to phone ma akra se obey mobile money amamia na obey transfer amam me ma ne phone me hu phone kura ekuta na opa ne be chire mu akire me no kra nya me ma me hu phone na phone kura ni nyina aditwa se o phone na phone ya mu na moye enso phone ko na nkura bonese mutino akobo phone ni ntini rabaya na ni rabaya no ho no mudako
ana de odi na chi no me baba ya na odi na chi ko bo ni bra na man yese fun no wo onua be ma ne wo etimo wonom me kwa wona me tin ni adamfo bia na sister ni ba mo midnight na me so ni yare to ba na me say sister na ni me de na me yonko no na sam lady o be ya de no so onye bone na ama ne we na me siketo ba na o me de wada na ka oba ya ne be from 0245301462 0245301462. Hello. Hello, Maa Akos. Yeah, we didn't baby free. But we are Joel. I have fire ministry. I said I'm going to take number 2. Yeah, okay. Maa Akos. Na me sra mo na gina pa ma Santa Monica na man. Ma boy ma papa. Na ne case dia me kan say na me aduma na so na papa na baba o mara na me traffic. Me a pay you because anything that say dia kwa ba na o say me. Na me sra mo na gina pa mo. Nyami shawo so papa. Hello, we didn't baby free. We are watching your work la Akoma. Nyami andro ye hu ye pa. Dia mapo juma ya me shawo. Me de am ka te men ka me kaje. We man ba because the man dey ayara mo ba o man wo de papa. The be man ba let na ta me ba we ya to bomb de dia ma. Woni ya ni ye gida. Nyame insha papa. Hello, we didn't baby free. Many about papa and Safre. Hello, we didn't baby free. Hello. Yeah, we didn't baby free. My TV radio no watching my name for me so. SM so Wadauroma. Mampong asem management. Lagu. That the many about my sign for being not line no intimate. Hello, we didn't baby free. Hello. Good afternoon. Yeah, you're coming. You can see. Okay. On take media. Obi na ji go be ti wa wu se kro be ti na ko se ri kaka me ka fa won se on se mi ti story na no do se on se ke na kata ka wa se ni mami ta ta se ni mami di ka ko no ana on fa ko ni ma e di mu ko ni ti na kan se o kama young boy ni ba ne be ka se mo nya be ma o pe so ni ni na no nen ko se papa no e pre be ma no no ni ni na se minimum akola wo set years how in them remove with the damage with the kind say no man na da wa say dem ma me dan dem me da me den with akola see e be den na ma me na ko show be ten to di ni say me say that go don need me to come up ten say go no ni na dam na do say to ni go na da for them akola 13 years awo DSS no DSS2 cut up it you know Mami fungan kaka NSN kola because akwana da na do go na you so won you okay what am I saying nyame ka mo na mo regiment to bi ho 1.4 ba na 1.2 ba man nyame insha papa hello we didn't baby free. Hello we didn't baby free. Wo phone no me pacha jini papa from phone misra o na efa frey na o phone no munya kra hello we didn't baby free. Hello good afternoon from New York okay Enoch yanko no pacho you shamu ene ya mo ye emanga na fo ene omanyina emi shamu pa lady, you can say, the man in the cabin, the baby, cannot say, or my baby scatter, most scatter a so. You are the cool, and yes, I let you. The banner or two, no more than your Mrs. Miro. Some young, for your chain, no cat and one. The big difference than go to the center, yeah, Obama, the Okan, the Korean, the Chabema, about what to be about the wrong.
Good to them, so you can now. Okay, let's say I'm a Ghanaian Magashi, no Magaho, a Chinese. Hello, we didn't be a free. Yes, I tell you, let you say it. Papa. Okay, young queen. It's here only a dinner for program. The media home and a source of Korea, Oma, Namoya, and Rapom Kasa. And now we keep program. Yes, we so one say also in Bassett. Now, a man, you're not used to the man coming from a grand say to situation so bad as I are in 2 years now. That on the top of my grandson, Bimba. 14 and more. It is 7. We have a phenomenon shot to me, not the man of saying that medicine of person one kind of thing. No bother, they say. I want to pop in things for me. I might be on coffee on time. And now I really put your mouth to them amount of banana to not the father, and so that I am not really the Siena. I'm not the back. My power, and say, the body difficult, and I need this here. It is someone. You will send that to my Yami on Shawi, Papa. Hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Hello. Hello. Okay, coffee and cry. Yes, I cannot do any moment to learn and war on the Okay, when you were. Yeah, amazing. Hello, my papa. Now, but down, meet you already. Are you? A higher meet you. Casamaye. I was down on Penimana. I want to be a man to me also in the Yo, Yame and Shapa. Hello, we didn't baby a free. Hello. Hello, we didn't baby a free. Okay, young quay. Me pacho kasa yeti o adaru makasa no fu from us. Me pacho sa wo fra mentie wo hu radio. Esa wo kasa wi a wo pesa wo ti radio ni de ni manisi no asaka. Esa ni ya ha no edam ho mesamo. Hello, we didn't baby a free. Hello. When to me and you so. Hello, we didn't baby a free. We didn't baby a free. Me pacho TV radio set now come for mommy. Why what that Roma? Nyame ensa papa we line na we dey friend no emunye. Hello, we didn't baby a free. Hello. What was the Roma pattern? Roma pattern. I know my fancy I my own no call am to my minister for the president to get as an minister. One I will tell you because my town to about 14 years. Don't be also in my life. Now I'm without the I want to be at the office. All my mom. Nyame ensa papa. Hello, we didn't baby a free. I'm a friend with them to take with ya. Young quay bonito. And Bano. You may know Catano. You tell me, yes. But today, I'll be money shop for them. I'll be money shop for that. No, it's yard, you bet man, you but that is no never play. Oh, the man shop for them.
It's very close. Okay, Papa, make a video. I've done it. I'm running by a care. I've done it 2 years. Yes, I'm man. Yes, I'm man. Let me do a money. The best match up with the 3 years after a man. Ọ̀bánibú ọ̀nbánibú ọ̀mú ní ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ ṣọ́ àpọ̀dá wọ́n jà pẹ̀lú àpò ní oṣù jáde fún àwọn ọ̀dà mánì màmí lóbi tẹ́bi náà mi tẹ́bi mọ̀nà wọn ẹ̀wọ̀ yẹ àná mọ̀nà màmí ẹ̀wọ̀ yẹ. Nyame Esha papa wọ́n make you point. Hello, we didn't baby free. Hello, line 4. Hello. Hello, we didn't baby free. Yo, Esther, young queen. Pastor, the Akoma and a man who said, "Let me say, the man who was a murderer." Yes, I'm man. Nyame Esha papa. Hello, we didn't baby free. Your friend is okay, fantastic. Okay, young queen. You. Read it. I'm going to maybe I don't know. Now, Grandma. Also, we go on at a may. I'm a German may say, young one on one ground. You will be an angel. Maybe say, young boom be an oh, it's Miss Sereno. The Sereno. Nyame Esha pa. Hello, we didn't baby free. No, coach, you have my papa be. I call me to contact you about the Julia with the baby contract to them. The major police for me, Chief Yata, or Gold Medium and the promotion. Not every year. Maybe I'm not sure if you know, but that's here. Something previous, and no man can remember you. No man, no man, no man, that's what I said for the Glamada. So that I think oh, if you came in and don't tell me somebody tell you yes, then it's not going to take you up with because if you're not to have you because I don't know. Oh, if you're not to a man, also no, man, I never met a plan. Oh, because I thought you have to make you man. I might be to soccer. Now, if you mention your Berman, all you have for Pabia. Let me know. When you perform was a name heavy. Yes, I was that Papa. Hello, we did it, baby. Yes. Okay, Shaibu Yanko. We say, can I moody and even tell the baby and so to get and this and the baby. I know they are preparing for you to go over but I will you by Mumpa and Akoma. You never have this kind of papa. I buy also the woman. But what like we need is Mumpa, yes, I never saw it. But I didn't get very money. What man? Quite a man, yes, and Baba. Hey, what is it? After that, you know what is the last gentleman? To watch it. The man of the customer, but that's another sympathizer. By the time, I don't know who said a better program, the program we cannot hear the person. Thank you. If Papa did you move, I have to them and buy. So then they didn't look at it. For man, I know money every year. So, one is the summer. Yamisha, Papa. You have found your chat on your call. Hello, did you be a favorite? Yeah, okay. Mira. Papa, the name of someone talking about 21 away. Wafakwata entimi enyina so ha de dia frefo dwumadini nyina besi line so yehye nenso ye bre no ayebe Kings TV wo Secrom TV wo Nia TV wo Dot TV wo hwe dwumadini live ewo ho the Performation Center Kotua Fatia Spain for ATB na ye Big Love Radio Andrews Anomanje empatase shoemaker obi edutu ena nyame na ye Formation Center me maba we ye mo ye tire wo Batman Salon sokoban ene wo mo fa program yi eni agro kwa abike kuto
one also ewo Chepatre Estate or a fashion designer one also be atum nyame ne mebua for information center frando ewo bofo edu frando coastal one also ebie di atum nyame ne mebua for information center binchi one also editum chairman YBC ne yire Obapa Electrical Enterprise Masalachi one also be atum midi ede Maa Akos nyame ya domo a wo kira be ma no ene na busua eba live ampaya ebedwa na emom sa wo haw wo problem bia enwunwu mu bayibo wukuno woyire ompra sofu bi malam bi konfo bi ya dia ye wo ene enyan meso bomodi ane fabra akwa mu nsam dwumadi so ye waskwa ye ne kumase mo ene di enhwe ne mu tv tra bro sign mo e wa na Akoma ye wo na oba obetumi afre producers I was 0246 824549 0246 824549 0553 672173 and now 0246 903987. O friend Andersia, ya betcha ukwa. Nyami ya dumo chira ampaya yebedja. Say dia Contemporary Drive, the Tony Burst. Ye jemu di amano.